Ovo je muški brlog i mislim da muški brlog zaslužuje jedan muški poklon. A ovaj muški poklon... Ovo je jedan muški poklon koji ćete znati da ćete vi cijeniti. Kaj je to? Ovo je... Ne, stari. Jaz vem, da bo to čudno izgledalo, ampak... Muška ljubav. Hvala ti. Bravo. Enač sam nadaljujemo, ne? Enač, rdeča lučka, rdeča alarm je padel, Arso je razglasil nevarnost, nevihta je uletela v atmosferski brlog. Danes z nami, dame gospodje, Miroslav Zrnčević, Mrgud, Bog svima. krotilec neviht in jezdec 1914 konjev, drugače pa vodja oziroma glavni testni razvojni voznik Rimac Bugatija. Dobrodošel v atmosferski podcast. Još bolje vas našel. A ja, Jure, mislim, a sem okej povedal, imaš ti še kaj za dodati? Ja, jaz imam, super si drugače naredil, zakaj je tako škriplem? Ne, tu so pa sluške, ti kar govor. Ja, jaz jih bom dopal dol. Super si povedal, sam pozabil si povedati to, da je z nami, ne sam test driver, je tudi pilot, ne? To sem čakal, pilot. Pilot, ki je strele iz kolumonimbusov pripeljal na asfalt, pa konje naučil plesati. Ne? To je, pa zakaj pilot, ne? Avto, ki ga je pripeljal, ima točno 416 konjskih moči manj kot Spitfire, Supermarine, avion. Unka je zmagal bitko za Anglijo. Kjer preračun? Mi još uvijek nemamo borbenu jedinicu u Rimcu, ali... Blizu Ako ste. ti tako kažeš. Ej, mene zanima prvo ena stvar, da tako razjasnimo, tam piše Mrgud, pa rekli smo ti Mrgud. Ti se neki malce nasmejiš kdaj pa kdaj, ampak A to se sad zadnje vrijeme se sve više i više smije. zbog posla, Pa zbog tvoje uloge. Da, ma ne, ja to volim reći, to je jako dobar filter. Ja? Da, ja nisam introvert, ali nisam niti ekstrovert, ja više volim nekakav mir, tišinu i onda kad me ljudi maltretiraju, onda bolje. Imaš taj neki pogled, onda ljudi, to nema ga dirat, jako je u poslu, ja. Kdo ti je pa sploh dal, kdo te je prvi poklical Mrgud, kdo ti je dal nadimek Mrgud? Ekipa na faksu, zato što kad smo ispite polagali, Ja. onda sam uvijek bio jako ozbiljan i zapravo nisam volio učiti, nisam volio ići na ispit, onda bi bio tako namrgođen. A imali smo ti fotokopironu u sklopu faksa, davno je to bilo. I mora si kopirati papire za ispit i tak dalje, te nekakve zadatke i to, i onda bi svaki put kad bi išli kopirati te papire, sam bio jako ozbiljan, onda su mi cure u fotokopironi prozvali Mrgud. Jer su, znaš, kad uzmu papira od nekoga, onda dođe za pol sata i sad kak će ona znat ko je, ne? Onda nisu znali imena i bilo mi glupo pitati imena, su pisali nadimke kako one znaju, njihovo kodno nekaj, ne? Tak sam je ostao Mrgud. Ja sam se probao sjetiti kad je bio posljednji put da sam te vidio. To je bila neka prezentacija, osim prošlog tjedna, ali to je bila jedna prezentacija u Barceloni prije, ne znam, 7, 8, 9 godina. Bili smo u nekom hotelu La Florida iznad Barcelone i to je posljednji put, a onda počela neka ova tvoja priča s Rimcem i tako. Ja, ampak da razložimo v bistvu ozadje, ker Mrgud je avtomobilistični novinar, ne? Ja. In mi smo se srečevali kdaj pa kdaj na kakšnih prezentacijah in tako smo se v bistvu tudi spoznali, no? Zaradi tega je ozadje te zgodbe, zakaj smo se srečali. Kdaj si začel biti avtomobilski novinar? Kako se je ta tvoja zgodba začela? To je bilo pa nekakav splet okolnosti. Znaš, ja ti to volim reći za puno stvari u životu, to je sklop, odnosno splet namjernih slučajnosti. Bila ti je, ekipa je tad gravitirala oko foruma, forumi su onda bili eksplozija i tam se je ekipa skupljala nakon naravno news grupa i tako dalje. Opet kažem, davno je to bilo, jel? Kad je se internet rađao. I bilo je fora jer je cijela ta nekakva ekipa koja je, ajmo reći, bila okrenuta automobilizmu na ovaj ili onaj način je bila po tim forumima i nalazili smo se, petkom, subotom smo se nalazili na cugi ili na nekakvim okupljanjima i među njima je bio Mato Pavličević kojeg znaš. Mato je radio tadašnji Automoto Trend i u to vrijeme Sanda mijenjala karijeru, Sanda je radila izvještavanje s auto utrka.
i njemu je treba neko ono ko bi uskočio u to sve skupa. Ja sam ovak jednak išao po utrkama jer sam bio i redar i sudac, tehničar i svašta nešto. I onda smo to spojili jedno s drugim, pa sam postao tamo fotograf, odnosno reporter sa utrka i ono, kako ćeš ići na utrke, evo ti testni auto. No. I kad si već uzeo testni auto, napiši i test. No. Da. I ono... Saša. Da. A volio sam se voziti, zapravo je nekakva moja motivacija od malih nogu je bila tamo vjerojatno, ne znam, 12, 13, 14 godina kad počneš uopće percipirati stvari. Je bila automobilizam u svakom slučaju, ali... Znači, ljudi misle da, htio sam biti trkač, pa onda, završio sam u ovome. Ne, ja sam baš htio biti, test vozač, razvojni vozač. Meni su uvijek guba likovi bili, Andy Wallace, Loris Bikoki, Ken Miles i takva ekipa, i uvijek su me oni fascinirali, jer su oni učili auta, ajmo reći, znači, odgajali aute na taj nekakav način. I onda meni to bilo koji je to dio posla, kako to izgleda. A uvijek sam imao taj nekakav, ajmo reći, sluh za automobil i uvijek sam gledao na način da kad sam učio vozit, da sam jako puno se oslanjao na feedback od auta. I moj pokojni stari je bio elektrotehničar, ali je kužio mehaniku jako dobro. I onda sam od njega nekak tak naslijedio te neke stvari. Kad god bi se vozili s autom, on bi u jednom trenutku sam stiša radio, neke lupa. Znači onda di lupa, onda bi locirao bi gdje je i onda bi to bi skupa nekak popravljali i tak dalje. Ja shvatiš da moraš znati kako stvari funkcioniraju, moraš imati maštu i viziju koji to zvuk proizvodi ili gdje je ili u kojem trenutku ta stvar funkcionira da bi mogla proizvesti nekakav zvuk. I jedno za drugim, za trećim, plus naravno vozački osjećaj. To me uvijek fasciniralo, uvijek mi to bilo fora ganja. Automobilski tehnički rebus. Da. Ali to, što kažeš, bio sam svašta nešto. Ne? To je v bistvu na nek način tudi začetek tvoje zgodbe pri Rimcu. Ne? Pa da, to je krenulo iz mislim, takrat so bili pri Rimcu vsi svašta nešto, ne? To je bila je mala ekipa, ne? I radio si sve jer si morao raditi sve, ne? Ali, znaš, bila je mala ekipa koja je to željela raditi, koji su dosta te stvari mogli raditi, i htjeli raditi za čašu gustog. Malte ne. U jednom trenutku, naravno, firma je prolazila stvarno kroz teške trenutke, ono što je Mate hrpu puta rekao, i bila je ekipa koja je bila u firmi u to vrijeme, doslovce u nekim trenucima, radila, ajmo reći, bez plaće i tak dalje, i imali smo probleme, odnosno pretili su nas s isključivanjem strujom i svašta nešto. I prebrodili smo te trenutke zato što si imao srčanu ekipu koja je to radila iz ljubavi, a ne iz... In je verjela u projekt, ne? Verjela je u viziju. I isto tak, znači ja sam krenuo sa formulom student na faksu, kad je Mate krenuo sa kockom, odnosno kad je krenuo raditi. Bacivati kocku na struju. Ne. Mogoče samo sekundo, dajmo razložiti to kocko. Ne. Gre za drifterski BMW E30, ne, predelan na elektriko in takrat je bilo to... Poln prtljažnik baterij. In malo više. Ne, ampak zdaj, ki si rekel, da so bili to težki časi, jaz se spomnim prvega večjega avtosalona, ko je Mate pripeljal, po mojem je bil to prvi Rimac. Concept One, pa ne vem, ampak to je bilo mogoče 2011, nekaj tacga, zdaj se dneva. Frankfurt. Da, in to je bil, veš, položaj je bil nekje pod enim stopnicam, nije bilo dobro svetlo, sve je bilo tako, ali tada sam ja napravio prvi intervju s njim i već tada njegova vizija je bila, znaš, možemo sve, samo dajte nam čas. Da. Znači, s moje neke strane, to si dobro rekao, ja sam isto kao autonovinar jako puno ljudi intervjuirao i znaš, upoznaš, ne znam, Beca iz Aston Martina tadašnjeg, upoznaš ljude iz, ne znam, Forda, iz Mazde, koji su razvijali Mazdu MX-5 i tak dalje. Svi oni imaju tu nekakvu, posebni su po nečem, ne? S Matom od prve nekakve sekunde sam znao, ona glava je lud, ko šiba, i znao sam da je potpuno drugčije gleda na sve te stvari i kužiš da ima tu nekakvu energiju koja će ispoliti nešto više. Da ne kažem, znači u hrpi situacija, ja sam krenuo bio prvo raditi marketing u Rimcu i u hrpi situacija je bila gledaj, ne, Mate, tak, idemo ovak, ne, on ima neku svoju viziju i meni svaki atom tijela vrišti, gledaj, ne smijem u tom smjeru, da će to biti katastrofa i ispadne mrak, ne, i
ok, nije... Ovdje greši, da. Znaš, dobro, pokriješ se s ušima i to se desi 2 puta, 3 put više ne pitaš. No. Znaš, doslovce ima viziju, ima želju, ima htjenje i ono najbitnije od svega, čovjek nikad nije bio, što bi se reklo, gazda, nego je bio vođa. Ne? Ima je tu nekakvu energiju kad bi došao u firmu i kad bi razgovarali nekim stvarima, koliko god ti to suludo zvučalo, bilo je idemo, ne tu sad, znaš, sad će ti nešto dvoumit. Situacija, ne znam, ja dolazim u firmu, oni se spremaju za put, idemo vi sam zaboravio, Formula E se vozila, ne, idemo u Aziju negdje na trku, i tam imam neki sastanak s nekim likom, možda ti znaš za njega, neki Tadžima, nemam pojma, on vozi nekako brdo, ne? I sad ja stojim, da, znam ko je Nobuhiro Tadžima, ne? I, kao razmišljamo da bi s njim radili nekakav trkači auto, ne? Sad, znaš, uopće nestvarno, ne? I dobro, i vrate se nazad i sretnemo se isto tako, ali to je s njim, uvijek je to tak, ne? Sretnemo se na hodniku, da, ne smo dogovorili, radit ćemo neki trkači auto za njega, mi da krećemo tam negdje oko 12. mjeseca i sad, nestvarno ti je i dalje, ne znaš u kojem će to smjeru ići, znaš, ima jako puno u tom, pogotovo u početku, smo imali jako puno tih nekih obećanja, znaš, ljudi ti svašta kažu, puno puta i nasjedneš na te priče, znaš, bili su neki investitori u firmu koji su prodavali maglu i tako dalje. I ne znam, tipa u 12. mjesecu stvarno dolazi kamion, iskrcavaju van šasiju, odnosno rolling šasiju sa kotačima, 365 slikovi na sva 4 ćoška, ja to gledam i nije mi baš dobro. Jer znam da to ću ja vozit, razvijat, a fizička sprema i tak dalje za tak neka im nije dorasla. Jednostavno, onda sam se primio posla da to možemo u principu razviti. Ne? I bilo je, znaš, ne tu lažnih nekih skromnosti ili nečega ili napuhivanja, bilo nas je strah. Znaš, kreneš u takav projekt, nitko to nije prije radio, nitko nije radio 1500 konja struje koja ide za Pikes Peak, nitko nije radio takav auto sa takvom aerodinamikom na svijetu, ne od nas. Ne. A da pače, naša ekipa je bila, većina smo bili nekakvi mladi dečki koji to rade prvi put. Ne. Neki su imali iskustva iz prijašnjih projekata, ali učiš dok radiš. To imate dobro, to je rekao par puta, znaš, to je, skočio si iz aviona i gradiš padobran ili avion, već čim misliš letiti, dok ne dotakneš tlo, ne, a tu sad, to je do or die, ne. Yeah. I kad smo složili taj auto, prvi put kad smo ga složili, mi smo to testirali na ulici ispred firme, ne, to sad, što danas idemo na te neke staze i tak dalje, ali prije je to bilo doslovce, neću reći garažistički projekt, bilo je tu jako puno znanosti, jako puno inženjerije, simulacija, provjera, svega, dečki su stvarno na vrhuncu zadatka bili, ali dosta toga je rađeno u trku jer smo tipa imali, 4 mjeseca za završiti cijeli auto. Znači nova baterija, novi powertrain, sve novo i neke radikalna neka rješenja koje nitko nije radio, tipa lančani prijenos sa motora na kotač. Da. Taj auto je zvučao dan danas kad ga čujem na snimci na YouTube-u se naježim. Taj auto zvučao kao motorke, one električne, strašno nešto. Ja se sjećam toga, to je u stvari osnova za Concept One, jo? Ne. Još prije. Concept One je bio već prije napravljen i Concept One je, mi smo sa Concept One-om bili smo director's car na Formula E natjecanjima. Ne? Ali isto Concept One imao taj zvuk, to. Da, na Concept One smo imali getribe normalne, ne? Mislim normalne, zupčane. Ali se čuo. Da. Čuo se, metalni zvuk se čuo jer je recimo ono o čem ti vjerojatno govoriš je bio razvojni auto koji je imao ravne zube u getribi. Poslije smo imali helikoidne zupčanike, odnosno kose, koji je bio puno tiši, ali konkretno e-runner za Tajimu je bio rađen za taj run tu godinu na Pikes Peaku, a makar je on to tero, ne znam, 2-3 Ja se sjećam zato što jaz mislim, da so se mi dva lih takrat spoznala, no, ker jaz sem prišel za Ljošom Rakom pokojnim, sva prišla v tovarno Hvam in takrat je bil Concept One v povojih, v bistvu je bil konceptni Concept One in smo se zapeljali iz tovarne ven, ker si prišel levo, pa je bila cesta gor, tako malo v hrib in smo šli en krog in veš, to je bilo za nas, veš kaj, ne. Mate je bil takrat tako pač res
mislim tako, videl si, da ima to vizijo, da je vizionar, pa to, ampak nobenega takrat, tudi v tem času ga še noben ni tako resno jemal. Ne. In jaz se spomnim, da sem ga naštimal za eno sliko, smo hoteli eno fotko Mateta zraven cevne šasije pač tega avta, ki je bila tam naštimana, pa smo, ker je bilo za eno revijo, ki je malo bolj tak GQ stale, ne. Pa smo ga prosili, če se lahko da v obleko. Pa je rekel, da on je bil samo enkrat v obleki. Samo enkrat se je obleko, ampak je takrat tako, sicer je naredil mrgut faco, ne, ampak se je obleko, ampak ni imel pa čevljev. In pa smo tako pogledali, kje pa naj zdaj čevlje najdemo, veš tako. Yeah. Pač smo mislili, da bo on imel neke svoje čevlje in je bil tam moj asistent, pa asistent fotografa, je imel rdeče all-starke, ne, ki so ful pasale na uno črno obleko. Da. In se je sezul. In si je Mate obul rdeče all-starke na črno obleko in je bila fotka, veš, kakšna top fotka je bila. On zraven cevne šasije od Concept One v črni obleki v rdečih all-starkah. Bom jo probal poiskati in jo bom prlimo gor. Kaj je fascinantno, ne? Ko je Mate vstopil v avtomobilski svet, ti si že poznal kot avtomobilski novinar in vedel si predsednike uprave, vedel si PR-ovce, vedel si vse. Mate je bil totalni outsider, ki je prišel prvič v Ženevo, ali ne? I da i ne. Ja bih rekao ne sa strane da je oni po tom pitanju, recimo, ne znam, ja brojke ne pamtim, ne. Ti dan danas njega pitaš neke tehničke specifikacije nekih automobila, on to ispaljuje iz glave, jer je pamtio te stvari i on je, dosta se je proždirao je magazine koje kakve, čitaje autočasopise, sve te stvari, između ostalog i evo. Ja sam bio iznenađen koliko je toga znao šta smo mi radili, ne. Znaš, ti radiš neke stvari, zaboraviš uopće na to. Jako puno toga je imao u glavi, ali s druge strane je nije išao po tim autosalonima toliko. Naš. Ja sam gurao više za Ženevu nego za Frankfurt, on je htio baš ići u Frankfurt. Tu recimo takve nekakve stvari su, ajmo reći, bila neka naša razilaženja u mišljenjima i takve, nekakve te sitnice, a s druge strane da nije bilo tak, ne bi puno toga ni nastalo. Jer često smo znali reći da zahvaljujući tome što neke stvari nismo znali, smo otišli u tom smjeru. Da si znao, ne bi nikada otišao. Ja da sam znao šta je formula student i koliko je to zahtjevan projekt, nikad tog sam ne prihvatio. Ne? Bio sam priglupok u vezi toga. Mate, naravno, da pače bio daleko pametniji kad je kretao u začinjanje firme, ali s druge strane, nismo mi znali tada šta znači ispuniti sve homologacijske uvjete, nismo znali šta znači investitore dofurati i tako dalje. I dobro da nismo znali, jer bi vrlo vjerojatno od toga svega skupa odustali milion puta. Ne. Pa kad danas pogledaš za nazaj, ne? Danas je u dveh firmah od Rimca zaposlenih 2500 ljudi. Da, tako nešto, 500, 2700, nemam pojma. Iz 50 različnih držav. Danas plaće niso več problem, ne? Pogled, prije smo za plaće izdvajali puno manje nego danas. ali drugčije je to i pristup. Danas smo već korporacija postali. Koliko je to dobro, toliko je taj nekakav emotivni dio u meni bio rađe da smo mi manja ekipa i nekako više stremim manjim timovima, više manjih timova nego jedan veliki. Ne. Lakše je funkcionirati u tome, ali treba se priviknuti. Znači, mi smo imali jako puno preodgajanja u rastu firme, jer prva naravno stvar su različite kulture, jer ti dođu ljudi iz cijelog svijeta kojima se ti moraš prilagoditi. Ti si domaćin, ali red je da s njima profunkcioniraš normalno, a ne da očekuješ da će one poprimiti hrvatske manire, to je nemoguće. A s druge strane, moraš usvojiti neku strukturu. Jer mi smo krenuli od male firme gdje smo se svi znali međusobno, sad je to već struktura gdje postoje funkcije i počneš više se okretati prema tome da ti razgovaraš sa čovjekom koji obnaša tu funkciju, ne razgovaraš više sa Ivo, Pero, Mate, kogod. Ne. Je to i dalje osoba i dalje ti znaš njegovo ime i sve pet, ali moraš biti na nekoj službenoj razini, ipak to razina komunikacije ide puno dalje.
Sjećam se da smo ono prije bila običaj bio počastit za ručka u firmi. Sad to više, 2500 ljudi. sad to više već neko vrijeme to nije stvar. Ja. Pice za 2500 ljudi. Da. Prije bili su i božićni partiji u radioni. Ne? Da. Znaš, i sad to je već kad radimo all hands susret svih, onda su to dvorane gdje nam više ni Lisinski nije dovoljan. Ne? Tako da, Ej, a ti imate sednete kad zajedno u auto idete se provozati za gušt? A nažalost rijetko, a i nekad im to možda dobro kad god sjednemo skupa u auto. Ima ta neka skupina ljudi, tih nekakvih koji su gravitirali kod tih foruma s kojima kad god sjednem neš pukne. Od Zaksa, od Drndaka, do te ekipe, jednostavno, to je taj nekakav dječji entuzijazam još uvijek u glavi. Sjednemo, naravno, popričamo o tim nekim stvarima i kad god se vidimo, ja volim dobiti njegov direktni sirovi feedback. Ubaciti ga u auto i ajde sad vozi i prokomentiraj stvari koje ti ne pašu. Ne? Jer on to dan danas radi, on dan danas sjedne u auto u završnoj kontroli ili u nečemu i komunicira s ekipom. Samo što je, prije to bila varijanta, doslovce smo znali, Mate je uzeo auto prek vikenda. Ti znaš već ponedjeljak da je glavo bolje. Vrati se nazad i onda je to spisak od 4000 znakova, nije ovo valjalo, ovo nije valjalo, ovo je bilo super i tako dalje. Ali je bilo super zato što smo bili hands on, ne? Sad kak firma raste, ne mreš sad 2500 ljudi to raditi, postoji struktura, postoje ljudi koji se bave samo, ajmo reći, issue managementom, postoje ljudi koji se bave subjektivnim atributima auta, koji rade objektivna mjerenja, to mora biti onda već strukturirano jer ne možeš ovisiti što bi ja rekao o emotivnoj situaciji nekoga iz firme. Mi smo prije radili to što si rekao na samom početku, svi sve. Zašto? Zato što jednostavno je premali broj ljudi i moraš. Ko uhvati, hrpetina je posla na stolu, hvataš i radiš što treba. Ne? I to je bilo super. Samo danas ti ljudi rade, koji su na tim pozicijama, rade te stvari profesionalno, rade samo to. Ne? To onda ima puno bolje, naravno, i puno je bolja i kvaliteta i sve. Kako si facu napravio kad je monitor pokazao 412 km/h? A to me jako puno ljudi pita i onda moram imati neki generički odgovor da ljudi budu oduševljeni, jer ako im kažem šta mi je stvarno bilo u glavi, onda mi to malo im to bez veze. Kad to radiš, onda pratiš parametre i gledaš šta se dešava s autom, jer si ti u toj situaciji u principu gledaš da se ne desi ništa loše. Kad to radiš prvi put. Drugi, treći, peti put, to ti je već Mi kad smo drugi, treći, peti put išli to raditi, onda nam je bilo puno jednostavnije sjesti u auto i poklopiti gas, ali gledaš di ti je zona kočenja, gledaš koje su ti brzine, gledaš koji su ti tlakovi u gumama i tako dalje. Poslije tek to možeš konzumirati. Poslije meni u glavi, kad sam gledao i snimke i kad sam razmišljao o tome što mi prolazilo kroz glavu, onda shvatiš zapravo koliko je to posebno, ne? Kad si ti u tom nekakvom svom svemiru, kad se s tim baviš, nemaš tu sliku širu, ne? To nije baš jednostavno. Kaj ti je pa prej si omenil auto za Pikes Peak, pa si rekel, bože mili, ja ću ovo morat voziti, ne? Kaj ti je predstavljal večji izziv, strah, to voziti te razvojne avte ali pa podirati rekorde v serijskih avtih? Pa kad radiš nešto po prvi put, strah je relativan pojam. Ja uvijek kažem, ako ideš raditi nešto što je realno rizična stvar, sad realno rizično, naravno ovisi o risk assessmentu kakav je. Ne? Ti kad si napravio prvih 3, 4, 5 puta kad si išao 412, to više nije rizik. Onda znaš šta je. Ali kad to ideš prvi put radit, ne znaš šta će se desiti, ne znaš da li će ti... prošao si sve simulacije, imaš ekipu koja je izuzetno stručna u tome. Pa mi imamo jedan od najjačih, valjda, najjače ekipe aerodinamičara u ovoj regiji. Ne? Imamo vrhunske stručnjake u Vehicle Dynamicsu, imamo ekipu iz Michelina koja je bila tamo s nama na licu mjesta i tako dalje, ali uvijek postoji onaj neki faktor šta ako, ne? Až dovoljno ti da pokupiš neki čaval, da ti guma negdje curi i više to nije to, već je u visokoj rizičnosti. To je sve neki challenge. Znaš, to je sve,
da nemaš taj nekakav poriv, da nemaš taj nekakav dječački drive iza toga, ne bi se onda u principu s tim niti bavio. No? Pričali smo bili u nekakvoj neobaveznoj raspravi, nekad kad smo razgovarali o drag race-u koji smo radili sa akrobatskim avionom, odnosno Petar Podlunšek, naš kolega koji je letio s avionom, pa sam baš se s njim dotakao tih tema, jer s njim to mogu razgovarati na, ajmo reći, nekakvoj istoj razini, jer on to kuži, jer smo bili u tim istim situacijama. Ne? Ti kad to nekom objašnjavaš, kod nije u toj situaciji, ljudi to doživljavaju filmski. Ne? Nema tu, taj filmski dio, ok, super, to ajmo metnuti na stranu, ajmo gledati to poslovno šta radimo i kako radimo. Kad se to sve skupa dogodi, onda te kasnije to konzumiraš. I onda sa Petrom sam baš razgovarao o tome da ti znaš da je rizično, imaš taj neki drive, koji te goni, ja bi to ipak išao napraviti. Neki ljudi to nemaju, neki ljudi kažu rizično je, nije to za mene. Ne? Znači ja sam hrpu puta i kad sam radio nekakve stantove za kameru i nešto, znaš da je rizično i znaš da bi možda trebao napraviti neku pripremu i da bi tu trebalo neku sigurnosne uvjete ubaciti unutra, ali gledaj, ja to sad sam sebi dokazati da mogu. Ne? Taj dio izostane kad dobiješ ekipu koja je stručna. Ta ekipa koja je stručna kaže ne, ti sad voziš, trebaš napraviti to i to i ti moraš imati svoju bulju spremljenu, znači da je tebi u glavi mir. A onda se oni brinu da li je auto napunjen, da li su gume na temperaturi na kojoj trebaju biti, da li su tlakovi zadovoljeni, da li je procedura zadovoljena, sve ostalo. Ne? Ja sam dosad se osjećao, kad smo išli na 412 na Papenburgu, sam se osjećao Formula 1 vozač, kod diva neka, neugodno ti bude. Ne? Jer ti ne daju da išta radiš. Svako ima svoj dio posla i na tebi je da voziš. Da. I u početku je to teško, jer si prije radio malte ne sve, ali kad shvatiš, kad klikneš u taj mehanizam, onda shvatiš zašto te strukture i procedure i to sve skupa postoji, jer jedino na taj način možeš doći sigurno do rezultata. Veš, kako si jaz to razlagam? On ima v bistvu, če imaš angelčka pa hudička na eni strani, pa se ti odločaš za eno, ne? On ima hudiča pa hudiča, ampak ta hudič na eni strani je ki reče, še zmeraj je safe, veš? Ampak ga pa žene v to, ne? Ne znam da se vidjeli, nedavno je relativno izašao video, gdje je nekakva ekipa, sjećam se čak i kako se zovu, ali nećemo ih baš previše reklamirati, ali na netu postoji video sa Fordom GT, ja mislim da su išli, ne znam, 400 i koliko, ili 500 na sat. Ne? Okay. I sad ekipa naš tu usporeke, ovi ste išli 412, neš ti sad problema, ovi su išli 500, ne? Super. Ali su išli 500 tad i išli su 500, neću kuditi ekipu i ne znam koliko je inženjerija iza toga, ali okom preko palca i koliko se ja u to kužim, dosta toga je bilo na račun sreće. Znaš, moglo je to sve super proći, a moglo je proći tako da mu eksplodirala guma i da je to bilo onak, da je čovjek završio tragično. Ne? Kad pogledaš snimku, frajer na tipa 400 i nešto kilometara na sat, Amerikanac, ne, primi mjenjač ovako, pusti volan, primi mjenjač, potegne 600 ili nemam pojma koju. Ne. Sad nama je to bilo presmiješno za gledat, ne, ti to sve skupa zgleda malo rednek, pogotovo kad to gledaš iz perspektive nekoga koji je inženjer, odnosno koji je to pripremio i koji je to, oni sjednu u auto, oni to idu. Sve je to super, sve je to pet, ne, ali postoji razlika između Daredevila i Mavericka i ekipe koja ima taj dio i taj drive, ali puno ozbiljniji pristup. No. To je to, ja. Znaš, Bosanci isto tako mogu otići u svemir, ne, s plinskom bocom. Ali ne baš par puta i pitanje da će preživjeti. Da. Znaš, iako nemaju svemirski program, to ti hoću reći. Tako da, sve to što smo mi napravili, sve što radimo na Neveri, radimo zato da bi to mogao, ajmo reći, napraviti prosječni Joe, average Joe, kupac tog automobila koji se može voziti. Ti kad pogledaš, sustavi na tom automobilu su razvijeni i homologirani zato da bi baš mogao koristiti bilo tko. Jer od toga što mi idemo 412 km na sat, ako to ne može ponoviti kupac, where's the point? Pa dajmo se dotakniti malo teh hitrostnih rekordov, če smo že odprli to temo. Prej si ga omenil, Andy Wallace, ne, je imel dosta vpliva na to podiranje rekordov, pa si mi je razlagal že to zgodbo, pa me zanima, če lahko še enkrat poveš, ker je zelo zanimiv, ker ste vi si zadali cilj, da podrete rekord, ampak pa ste mislili recimo, da veste, kaj počnete, pa kako je treba to narediti, kako vam je on odprl oči, pa vam je povedal v bistvu, na kaj je treba biti pripravljen vse. Pa on je meni najviše, ajmo reći, pomogao, odnosno s njim sam ja najviše komunicirao. No? Što se tiče onog tehničkog dijela,
tu su dečki radili simulacije provjere, razgovarali s naravno sa Michelinom i tak dalje, šta je moguće, šta nije moguće, jer tebi će Michelin reći daći ti ok sa nekakvom dozom sigurnosti. Oni bi se doveli u jako, jako tešku situaciju da se bilo što nama desi na testiranju. Ne? Bez obzira što je to testiranje, bez obzira što mi prihvaćamo taj rizik. Ne? Ja sam s Andy Wallaceom razgovarao jer čisto nikad nisam imao 400 km na sat, šta se dešava iza 350? Ja sam išao 350. Ne? I sad nazovem ga i razgovaramo i velio meni u jednom trenutku dobro, može, reći ću ti kako je bilo moje iskustvo, daj samo provjeri da ti nije žena blizu. Ne? Shit. Pa rekao, zašto? Ne? Pa malo su teme, malo je hardcore, ne? Pa dobro. I sad, šta je fora? Ne? Dva vozača neće rijetko kad će pričati o nekim stvarima koje su prošle glatko, sve super pet. Ne? Pričaš o stvarima gdje se desilo nekav problem. Gdje se a on ih je imao, hvala Bogu, u životu. Ima, ne znam, između 40 i 50 endurance utrka, 24 sata i vozio je 490 km na sat. Ne? I veli meni čovjek, kad je vozio to sa Bugatijem, naravno isto imao inženjersku ekipu iza sebe, sve je prošlo glatko, imao je taj nekakav, ajmo reći, strah u početku, jer nije ni on znao, ni oni nisu znali šta će biti, kako će ih dočekati, dok prvi put ne opališ taj ran i ne pogledaš telemetriju. Ne? I veli to je sve prošlo glatko, sve je prošlo u super okvirima, išao on prije toga i sa McLarenom F1, to je recimo bilo daleko rizičnija stvar, jer tad nisu imali toliku tehnologiju i tak dalje, i jako puno toga je rađeno okom preko palca, jer jednostavno ne zato što su bili aljkavi, nego jednostavno to je bila ta razina tehnologije tada. Ne? Ali mi je spomenuo kao imao par situacija, ali jeste simulacije radili za puknutu gumu traga kad vam pukne guma. Ne? Ups. Pa nismo, mislim, kad pukne guma, kaj sad držiš auto, da, meni je na Le Mansu pukla guma i onda auto dobije zrak od ispod, dobije uzgon i flip, ne. I pa nisam o tom razmišljao i rekao, dobro, šta bi ja trebao napraviti? Pa ništa, sam ti kažem da bi se to moglo desiti, nešto više ništa napraviti, ne. To kad se desi, gotovo je. Ali stvar u tome da ti kao test vozač, to je ono što ljudi često, ja ne volim o tome pričati zato što ljudi te onda počnu gledati kao da si psycho case. Ne? Ti u glavi razmišljaš najviše o situacijama koje su potencijalni problem. Znači kad voziš razmišljaš o tome ako mi pukne guma, ako mi pukne spona, ako mi se nešto desi, idem tu. Znači uvijek moraš imati u glavi 10 različitih situacija way out. Ne? Ako si se ikad našao u situaciji gdje si smrzao za volanom gdje je bilo ovo, to znači da nisi imao niti jednu situaciju za way out. Mm-hmm. Meni se to desilo u par navrata na testiranju gdje nisam uopće očekivao da bi se nešto moglo desiti i to sam posramljen sam pred sobom jer sam imao nekako glupo izvrtanje na stazi gdje bi se zaspinuo ili ne znam, gdje bi izašao van sa staze sa 5 km na sat ili neke takvog, gdje ti se desi nešto što nisi uopće očekivao. Ti kao test vozač moraš znati u bilo kojem trenutku šta god auto napravi, imati split second decision, a to znači da moraš raditi na subconscious, ajmo reći, odnosno na podsvjesnoj razini. Ti na podsvjesnoj razini razmišljaš, ne znam, mislim da je brojka nekakvih 40 milijardi podataka, ne? Na svjesnoj 2000. Ti ako moraš razmišljati u tom trenutku, nema šanse. Znači, Loris Bikoki je imao situaciju na narodu kad mu je pukla mu je prednja guma, praznila je haubu, u tom trenutku je ostao bez kočnice, nije vidio kud ide i tako dalje. Čovjek je napravio nešto što recimo normalnom čovjeku je suludo. On je zamotao auto u ogradu i naslonio auto na ogradu i kočio je po ogradi. Ne? Znači, o takvim stvarima razmišljaš u glavi, jer ako ti se to desi u autu, moraš znati šta ćeš napraviti i kako ćeš pristupiti tome. Ne? Taj posao izvana izgleda i je naravno glamurozan i ja uživam u tom poslu 99,9% vremena, 1% vremena pišem reporte. Ali opet s druge strane je moraš imati to sve skupa u glavi, moraš biti svjestan svih tih rizika. I ako te nije strah, odi doma, prespavaj, dođi drugi dan. Moraš imati bar malo dozu nekakvog tog drajva i nešto što te gone na taj adrenalin. Jer ako si ti u auto skroz opušten. Ali to je taj Instagram versus reality, ne? Kakav je tvoj dan ko testi vozaš, ne? Mislim. A veš, kaj sam se jaz zdaj spomnil vrhunske ideje? Da on voz, pa da mu Jure piše reporte. Stari, to je pa taka kombinacija. Može. To bi bila pa taka kombinacija, da on pove, kaj se mu je zgodilo, on pa piše report. Umetniško delo. Ob 4 zjutraj pred kaminom. Še da zraven sedim. Ja. Ampak jaz te moram vprašati še enkrat.
Nad 307. 307 na uro je najhitreje, ko sem se jaz pelil. Nad 307 do 412. Kaj pol? Meni se je takrat ratalo, da se je zrak ustavil. Jaz nisem več. Jaz sem takrat... No. Kva si hotel, jaz pa ne vem, kva si hotel. On ga razume. A ja, ga razume, okay. Jaz nisem najdel od 307 naprej več črte v idealni krog. Nisem najdel tišine, nisem se zlil z asfaltom. Ja, razumem. Ja. Vse se je začelo dogajati, meni se je zdelo, da avto pikera. Da si v Spitfireu in da greš na dol. Veš, prijatelj, se ti zdi, da si v Concordu, pa pogledaš na levo, pa desno, pa ni več kril. Ako gledaš desno in levo, to se već desilo. Ja. Tu ideš koliko? 115 metara v sekundi. 115 metrov vsako sekundo leti. Ali si predstavljaš? Ne. To je, gospod se je pelil s tretjino hitrosti zvoka. A si predstavljaš zdaj? Jaz sem, povej mi prosim, od 307 do 412. Kaj se dogaja? A si se saj malo smešno? Ali? Evo ti jedna anegdota recimo znači mi smo to radili na Papenburgu, gdje ti je oval. Okay. Oval, znači dva zavoja pod nagibom, između kojih su dvije ravnice, 4,5 km ravnica. Gdje je ono, potpuno flat. Znači ti izlaziš na oval i voziš se po ovalu koje je 50 stupnjeva, mislim, nagib, strašno, znači ne može se popest gore. No. 50? Da. I ti kad se voziš kroz taj oval, znači na brzini, ako se ne varam, 220 km na sat pustiš volan, auto će stati u svojoj traci. Centrifuga te drži i ti si gore. Ne? Mi smo za potrebe fotkanja, ja sam se stao u drugu traku od najgornje, jer se nisam usudio staviti gore auto, jer sam mislio da će početi kliziti. Da. Neće, ne, ali imaš psihički neki u glavi neku blokadu. Ne? Uglavnom, imali smo dogovor sa Michelinom gdje na ovalu nismo smjeli ići iznad 220 km na sat. Ne? I sad Pablo Balkaneze, 220, ali mogu ja 250 ići. Imaš ti to neku marginu, znam ja. Ne? I veli frajer, ne, drži se granica i to je to. I sad idemo prvi put kad smo išli, dižeš polako granicu. Ne ideš sad ti sjedneš u auto i plus idemo. Nego ideš vidjeti da li smo skinuli blokadu s auta, da li se šta pregrijava. I ideš polako, postepeno dižeš brzinu, pregledavaš podatke i ideš mic po mic. Ne? I u tim svim podacima moraš vidjeti onda temperature, tlakove, sve živo, da li to sve ok. I izlazimo prvi put van, i ja gledam u tim nekakvim trening ranovima nekakve azimute, odnosno nekakve točke koje su mi referentne točke na stazi, koje mi govore da ne moram gledati ja sad di sam na stazi otprilike, jer se ti lako dezorientiraš. Ti pogledaš brzinu, tlakove, nešto pogledaš, digneš glavu, tebi treba neko vrijeme da se snađeš di si opet. Ne? Da isprocesiraš. Da, i uzimao sam si repere da znam di sam na stazi, koliko mi je ostalo prostora, i najbitnije što mi je Andy rekao, jako brzo se navikneš na brzinu na kojoj jesi i kad počneš usporavati, tebi sa 400 kad spustiš na 350, ti imaš osjećaj da stojiš, da možeš vrata otvoriti i izaći van iz auta. Doslovce je tak. I sad, meni je brzina za oval, znači da bi ušao ponovo na oval nakon te ravnice, minimalna, odnosno maksimalna brzina mi mora biti 250 na sat. Ja prvi put dignem auto na 380 km na sat i sad gledam podatke, gledam ovo, gledam ono, dolazim tam do ovala, spustim brzinu, pa nije to neka nije to sad neka filozofija. Ne? I drugi put kad sam radio na tom ovalu, držim auto oko 220 i gledam di mi je treći stup, jer sam brojao stupove sa strane i kad vidim treći stup, to mi se počinje izravnavati podloga i u trenutku kad se podloga izravna, postavim auto da ide ravno i otvorim gaz do kraja. Ne? I u toj situaciji se meni noga pomaknula za par milimetara na neveri i više nije 220, nego smo 260 na izlasku. Marija. I ja izlazim za 260 i sad nije bio neki problem, ok, dignem auto na 380, spustim se, vratim se nazad i dečki provjeravaju logove i ja do čovjeka iz Michelina, ne, rekao, kad smo pričali za granicu i to, koliko mi puta možemo od fura 412? Veli on, preporučljivo je do 4 puta, ne?
Zakaj? Pa da budemo sigurni da se nije promijenila struktura u gumi, ne? Aha, a ovo 220 što si priča je to, možemo ići malo brže, pa ne bi trebali, ne? Pa zašto? Pa imaš veliku potisak na auto centrifugalno, ne? Rekao, ajmo onda promijeniti gume, ne? Velim, zašto, ne? Pa išao sam malo brže, ne? Fraja, tu potvori telemetriju, ja sam imao 1,5G kroz auto, ne? Još ja njemu velim, pa bilo je super, baš bilo je full stabilno, nije sad tu neka osjeća. Pa velim, fraja, normalno je bilo stabilno kad si imao još 50% težine auta gore, ne? Ja, znači auto koji je koliko? 200 je, sad bio je težak 3,5 tone, ne? Da. A što o tim stvarima uopće ne razmišljaš. I onda kad smo radili rekord run, na rekord runu, znači došli smo do 412 km na sat, ja sam počeo usporavati i to naravno kada usporavaš ne smiješ skočiti na kočnicu jer ćeš napraviti downforce veliki, znači auto ponire dole, napraviš surge zraka za stražni dio i počne destabilizacija. Ti moraš to raditi postepeno da se sve skupa stigne stabilizirati, ne, i da nemaš preveliki potisak na gume. I krenem usporavati i sad, imam rupu između drveća gdje sam počeo kočiti, sve 5 ok, počnem kočiti, tam je oval, sad ćemo na oval, nema problema, otprilike sam sad negdje 220-30, pogledam na kilometar sat, idem 320. Oh, fuck, ej. Shit. Znači u tom trenutku, ok, kočnica, nema drame, sve 5, ne postoji nekakva sigurnosna margina, ali ako radiš stvari da ovisiš šta bi ja rekao, na jaja, ne valja. Znači ti moraš paziti te neke stvari, moraš se držati tih nekakvih disciplina jer jednostavno nije to bez veze doneseno, nije to stavljeno bez veze. Pogotovo kad se radi o autima sa visokom aerodinamikom, pogotovo kad se radi o velikim brzinama, moraš pamtiti te neke stvari i moraš poštivati te neke zakonitosti. Ne? Isto kao u avionu, ne? Pilot ne može ovisiti o svojem subjektivnom mišljenju, mora gledati satove. Sad ne bih htio potezati paralelu između mene i pilota, fakat ne bi, jer oni su na nekakvoj većoj razini. Ne? Ali nisi pravo, zato što si gas pokazao ovako, nisi pokazao ovako. Je. To pa je bilo za doživjeti. Ti si otišao s ovom neverom, ti si prvi kontakt kupca in automobila. Mislim, jedan od prvih kontaktova, kad ti mu kažeš kako je u autu i ti mu sve objasniš. Da. Trebaš biti dobar pedagog, da malo skužiš kakav je kupac i šta mu treba objasniti ili šta ne. Pa da, ja ti to volim reći, to je recimo tema koju sam baš sa Peterom bio pričao. Peter vozi, odnosno leti akrobatski avion. On je rekao, gleda, tebe mogu profurati u akrobatskom avionu pola sata da ti uživaš, taman da si najplahiji čovjek na svijetu, a s druge strane mogu te profurati 3 minute da vrištiš za vlastiti život i da te strah da više nikad neće sjesti u avion. Ista stvar, znači ja kad sjedne nekoga u auto, imaš nekakav ta procjena, psihologija, podsvjesna, ja to nisam trenirao nikada, ali dobiješ taj nekakav feeling za ljude, gdje vidiš u roku od 5 minuta da li je netko skilled ili nije toliko skilled, da li više voli nekakvu jaču vožnju ili polako i pokušaš se prilagoditi čovjeku da ono što je najbitnije da njemu bude gušt. Znaš, nije stvar da sad ti njegov sjedneš u auto i idem ja njemu sad pokazati kako auto ide, ne. To može napraviti kontraefekt, pogotovo moraš biti svjestan isto da ti ljudi dolaze sa ženama tamo, ne. Ko odlučuje kupnje auta. I sad, naravno, ako sjednemo gospođu u auto, onda je najbitnije da se ona osjeća sigurno. Ako se ona osjeća sigurno, sve može, ne? Onda to ide dalje. Ali stvar u tome da, znači mi smo vozili ljude, žene su vozile auto, pogotovo imali smo jednu gospođu koja je vozila u Kaliforniji auto, koja nije htjela voziti uopće. Nije bilo strah, ona je čula 1900 konja, ne želi i sad bila varijanta, ok, nagovaranje, pa dajte, pa jedinstvena prilika, pa ajmo napraviti džir, pa stvarno hoćeš dati gušt, ne sad natjerati na nešto, nego baš hoćeš pokazati da je auto full mild, ne. I sjeli smo u auto, krenuli smo se voziti i ona je polako se počela opuštati u tome svemu skupa i ja joj kažem, dolazimo na zavoj na hairpin, ja kažem kad uđete u zavoj, vozi ona, ima hrpetinu automobila doma i vozila je na stazi i svašta. Ja rekao kad dođete u zavoj, poklopite gas do kraja. Ne želim. I sad mi se približavamo zavoju i daj, neću. I u jednom trenutku ja velim u zavoju, gledaj, daj poklopi gas, neće biti ništa. Ne? I ok, u tom trenutku ona skoči na pedalu, stvarno i sad auto naravno ostane u svom kolotragu gdje je, jer smo tak istunali sustav da bude prilagođen average Joe i
profesionalnom vozaču koji se želi koji želi osjetiti maksimalne performanse auta, da okrene u track ili drift mod i može raditi što hoće. U cruise modu je taj auto doslovce pussycat. Znači ti možeš tim autom raditi što god hoćeš. Neće te dovesti u situaciju koja je opasna. Naravno, zakoni fizike vrijede za sve. Ti sad dođeš 200 na sat na zavaj 90, po 90, kutem 90, ne budeš prošao. Ne? Ali stvar u tome da ti ako u tom zavoju poklopiš gas, napraviš recimo vozačku pogrešku da si zatražio si punu snagu auta, torque vectoring traction control to ispeglaju i auto jednostavno ostaje u svojim tragovima. Nakon toga je žena bila oduševljena. Mi smo završili s tim da je ona radila lončeve po cesti i da je da se počela voziti onak. Za moj ukus je bilo malo onak, gledaj, sad već malo, ajmo se smiriti jer, skužile, dobila je samo pouzdanje nekako, dobije pouzdanje u auto, dobije pouzdanje u kontrole. I to je najjača stvar, najjača strana, recimo, Nevere, po meni. Performanse, ok, na ravnom, snaga, ok, nije to sad, naravno da postoji znanost iza toga, ali to je ravno, ne. Aj ti natjeraj auto da po zavojima drži trakciju kad hoćeš i ne drži trakciju kad nećeš, odnosno kad se hoćeš zezati šalit s autom i kad se hoćeš istraživati neke stvari. Ne? To si dobro rekao, ali samo nešto mi odgovori. Je li gospođa otvorila novčanik? Ne smijem ti te stvari odavati. Ok, dobro. Ali nasmija se. Ali vidit ćeš s vremenom naravno ko su klijenti kad krenu objavljivati po YouTube-u i slično. Prošli put kad si bio tu, ne znam ako možeš ponovno to reći, ali kakva je razlika između mentaliteta, ne znam, kupca u Ameriki ili možda u Europi i tako? Velike. To su klijenti su prvo i osnovno, to su sve ljudi koji su ostvarili, 99% njih su ostvarili svoju vlastitu imovinu. Ne? To je, ali jako široki spektar. Od likova koji su imaju imaju nekakvu industriju ili imaju nekakav veliki biznis do ekipe koja je u kriptovalutama ili slično. Ali su većinom neki technopreneurs, odnosno nekakva ekipa koja brije na novo, na tehnologiju, na te neke stvari. I ekipa koja kuži da će to nešto biti historična, odnosno da će biti povijesna vrijednost. Ima jako puno ljudi naravno koji uzimaju auto iz razloga nekakvog imidža koji će s autom napraviti malo kilometara kroz godine, vrlo vjerojatno, ali ima jako puno ljudi koji uzimaju auto jer se žele baš s tim autom voziti, žele se voziti svaki dan i hvala Bogu imaju tu mogućnost. Jako je velika razlika psihološki, odnosno mentaliteta između kupaca u Americi, između kupaca u Japanu, između kupaca, ne znam, u Europi ili bilo gdje drugdje. Ne? Po znanju ili po tehničkoj kulturi? Po svemu. Japanci, recimo, imao sam situaciju u Japanu gdje je čovjek došao i sad, ti imaš nekakav pristup gdje ti čovjeku pokazuješ i pričaš o autu. Japanci ti nikad neće pokazati da oni znaju šta i koliko znaju, ali znaju jako puno, pogotovo ta ekipa koja je dolazila vidjeti auto su znali tehničke detalje, napravili su homework, provjerili su video, se pogledali su šta to je na netu i tako dalje, bez obzira što su puno njih kaže, ne znam u auto niš. Ne. Znaju jako puno i puno se informiraju oko toga i imaju taj nekakav respekt, razgovaraju na toj nekakvoj razini i ispod te razine ne idu dole. Čak i ti kad hoćeš nekakvu zezanciju povući, vidiš da im je to fora i da im je drago, ali se drže u tom nekakvom kulturnom pouzdanju. Da, ne. Dok s druge strane u Americi imaš ljude s kojima sam kliknuo u roku 3,5 sekunde i pričaš o viceve i nemam pojma kaj, a ekipa koja je teška milijarde. Ne. Mm-hmm. I ima ih jako puno koji dođu i koji recimo, ne znam, imaju tu platežnu moć da mogu taj auto kupiti onako kao čips, ali mi je bitno na šta će on dobiti od tog auta po pitanju feelinga, po pitanju vozačkog nekakvog iskustva i naravno kakva će biti cijena tog auta u budućnosti. Ne? Oni koji skuže na vrijeme dolaze i uzimaju odmah. Uvijek imaš ekipu koja, oni čekaju da vide kako će biti tržište. Ne? 150 komada, ne. Kad nestanu, onda je kasno. Ne. Ta je bila slična priča je bila sa Bugatti Chironom. Ne. Chiron isto kad je krenuo je bilo malo po malo. Kad je krenulo, sad se traži auto povećalom posvuda. Ne. Ista stvar će biti s Neverom vrlo skoro. A pa su kupci dobri vozniki? Većina je. Ovi koji, ajmo reći, poštuju auto i poštuju da nisu trkači. Više mi ljudi sjedne u auto i kaže, gle, nisam ti ja neki vozač.
I onda se na kraju ispostavi da su skroz ok. No. Manja je skupina njih koji sjednu u auto i sad tamo idu neke dokazivati i tako dalje. Ne? Ali je jako i bitno tu i opet ta psihologija ulazi u igru gdje ti moraš, ajmo reći, kontrolirati situaciju, gdje moraš ljudima objasniti i da ih moraš držati pod nekakvim tempom. Ti u principu udaraš tempom. Im damo šansu da voze auto i na stazi, da isprobaju auto na stazi, da probaju driftat s autom i svašta nešto, ali s druge strane zato si ti tu kao profesionalac koji ćeš vidjeti u datom trenutku da li se on zanio previše, da li uopće ima percepciju brzine, nema i tako dalje. Ne? To je zdaj, kar si se dotaknil potencijalnih kupcev, ampak v zadnjem letu pa pol si imel ogromno stika tudi z novinarji, z znanimi ljudmi. Ne? Kako so pa oni gledali na avto, na tvoj poklic, na samo izkušnjo z Nevero? Recimo, ne vem, če samo omenem par. Kako je bilo pri Jay Lenu? To je najstariji 13-godišnjak kojeg znam. Fantastičan lik koji je jednostavno nam je bilo došli smo tamo, to je ono što se ne vidi iza kamere, to je mašinerija, ne? Znači ima stoji nešto automobila, 140, ja mislim, motocikala i tako dalje, ali najbitnija stvar od svega su sve pali i većina toga je registrirana za cestom. Da. On je, baš je, dečko je u glavi, zaluđen je sa svim tim skupa i evo ti situacija koja će to možda najbolje opisati. Ne? Mi smo imali s njim, ajmo reći, službeni dio priče o autu, šta je auto, kak je auto, imali smo vozački dio gdje smo se otišli provozat. Nakon toga svega skupa, meni je bilo u glavi da li da ga pitam, da li da ga ne pitam, jer uvijek imaš neugodno ti sad čovjeka tu gnjavit, fraja ti je legenda, i sav si još pod dojmom, ali rekao, gle, to je sad i imaš vjerojatno više nikad, ne? Ja sam ga pitao, možete malo pokazati garažu samo? Pa da, imam tak nekih sat, možda imam pol sata, sat vremena, 3 sata nas je Fraja vodio po garaži. Stvarno, je? Da, i Fraja nam je pokazivao sve živo. Znači, vozio nas je u Baker Elektriku iz 1905. godine. Ja. Da, nešto. Znaš, jer mu je fora, mu je to sve skupa pokazivati i vidi, osjeti nekakvu tu vibru da smo, znaš, nije mu došla ekipa koja da prostiš bez uvrede ikome prodavači, nego inženjeri. Ne? Onda nam je Frajer skužio da klikamo, da kužimo koje aute ima tamo i da vidimo, da znamo kako ti auti funkcioniraju i onda ga je to ponelo. Ne? Znaš, čovjek ti dođe i ide ti pokazati kako funkcionira parni auto. Užasno glupa situacija. Sad netko koji je šerafio po autima, bili smo tehničari, su isto bili s nama, ne? Misliš da znaš, ne? Čovjek tamo to otvori, digne haubu, sad ti to sve skupo gledaš i on krene objašnjavati. Ti to 10 sekundi slušaš i nakon 10 sekundi nije ti uopće jasno. A sve to frajer kuži, on je sve u tome i svemu doma. I najbitnija fora je svaki drugi, treći dan ide s drugim autom doma. Uzmi nešto drugo iz garaže, ode se voziti. Kakav život, a? Fascinantan lik, da. Baš je fascinantan lik. In kaj je rekao za Nevero? Pa bio je oduševljen, ali znači, imaš uvijek osjećaj, sad šta taj čovjek može tu skužiti tu, ne znam, sat vremena koliko mi imamo vremena. Ne? Ali kad ti imaš u rukama hrpetinu tih automobila koje imaš, koje si vozio i tak dalje, ful ti je jednostavno procijeniti neke stvari i frajer je tako kirurški gađao neke stvari i pričao o tome kako mu je, ne znam, kako mu je super volan i zašto mu je super volan. Zašto su mu super torque vectoring i kako mu je super da traction control radi. Znači, napravili smo krug tamo po industrijskoj zoni gdje sam ja mislio ok, to je za kameru. Ne? Čovjek izašao van iz auta i bome nabrajao točno stvari koje, i to ne sad varijanta hvalospjevi neki, nego bio je kritičan oko nekih stvari. Zašto ste napravili, ne znam, zašto ste napravili da je auto toliko mekan, zašto ste napravili da auto ima kočnicu takvu. Sad ti objasniš i kažeš mu te stvari, ima smisla. Ne? Zdaj ti bom postavil še najtežje vprašanje tega podcasta. En avto lahko odpeleš iz njegove garaže? Ne znam. Nemam pojma. Ima je tamo stvarno zanimljivih automobila. Ali znaš šta ti je recimo stvar? On nema... Ima automobile koji su bili tehnološkog značaja povijesno. Ja. Ja sam više nekakav relijaški tip. Ne? On nema tamo relija automobile, ali ima auto koji ima motor iz tenka. Ne?
I sad Da, ti to da, gledaš, ne znam, ili palio nam je bio nekakve automobile koji ti nemaju uopće valve cover gore, znači nemaju ti one poklopce ventila. Vidiš sve. Sve vidiš dok radi, to palio pred nama i pokaziva nam je najjača stvar od svega, on ima ekipu koja održava te automobile, ali ima ekipu koja radi preinake na tim autima i koje rješavaju nekakve tehničke probleme koje ti auti povijesno imaju, ne? Tipa na tom jednom motoru konkretno, veli, tu su odlazile te klackalice i nisu dugo trajale jer nije bilo podmazivanja. I onda su moji majstori, tu smo mi napravili ovo, proveli smo nekakve vodove za ulje i sad to ima podmazivanje i sad to traje. To zgleda OEM. Znači ima onaj diktatorski Mercedes, zaboravio sam to 600 ili koje je onaj. Znači to su imali diktatori povijesno. Ne? Da, Pullman. Da, znam. I čovjek digne haubu, ja ga gleda u mene, ne? Ja ga digne haubu i ja kompresor, veli frajer, kompresor. Stavili ga. Ali znači, zgleda da ne znaš da taj auto nije dolazio s kompresorom, ne bi nikad rekao. Znači, to su frajeri upakirali unutra, to je to, OEM, ne? Zašto? Because we can. Fascinantan je, baš je meni izuzetno drag. Samo en kratek intermezzo, ker si omenil lih Rayleigh. Gremo malo nazaj. Kdaj si se zaljubil, kako se je nasmejal? Kdaj si se zaljubil v Rayleigh? A je bil to nek posnetek, a je bil to nek zvok, a je bila to prva dirka, da si šel z nekom? 95. godine sjedim doma i gledam, znači od uvijek su me fascinirali, bili i auto emisije i sve skupa i ne znam, to bio Haks ekskluziv tadašnji ili šta je bilo, uglavnom bio je izvještaj sa svjetskog prvenstva, Margam Park, Colin McRae sa Imprecom 95. Radi donate. I to mi je onako ostalo u glavu. To je to. Ja, to je to. Znao sam da je neki trigger bio, zato pitam. I onda igrom slučaja, kad sam ja to bio, 2011. tako nešto, sam bio u prilici da kupim Imprecu. Nije bila 95. bila je 99. ali bila prva generacija Imprece. I to je bio dream car. Ne? I to je bilo znači kad sam kupio taj auto, šta sad? Znači, koji auto sad? I sada me pitaš da ne znam, da imam mogućnost da kupim bilo šta, stvarno nemam pojma. Jedan auto ne bi bio sigurno, bilo bi ih sigurno više. Ne, pa to smo mi pacijenti, da. Da, mislim da bi prvo nakrcao garažu sa rally autima. I to grupa A8, znači 2.0 rally auti, rally turbo, znači koji su označili 90. godine. Da. Sve mi je super, i grupa B mi je super, i stari ti automobili i tak dalje, i to sve vidim na Goodwoodu, svake godine kad dođem tamo, si ukradem sat, dva, da šmugnem među tu ekipu, da to malo vidim, da to malo doživiš, ali jednostavno, ljudi kažu, aj složi garažu, ne znam, 3 idealna auto. Ne mogu. Ne ide. Bar bi 3 bila Rayleigh. Da. Ali ajmo reći 3 Rayleigh auta, ajde. Pa Impreza bi bila sigurno, i to 95. znači H-minjač, normalni dog box. Mitska. Mitsubishi bi vrlo vjerojatno bio, jer mi je 9 mi je jako dragi auto. Zbog aktivnih diferencijala? Ne, mislim, na Rallyu nisu imali aktivne diffove, ali mi Mitsubishi mi je drag zato što je bila ta konkurencija koja je tjerala tu cijelu priču, i to Evo 6 naravno, to mi je Makinen varijanta, a onda poslije toga vrlo vjerojatno bi bio i Focus, samo zato što ga je vozio McRae, ali Citroen ne bi. Ne znam, jednostavno sam nekak na drugu stranu ovoga navrnuti. Ovi novi ralijaški auto, bez obzira što ljudi pričaju i što ne vole hibride i tak dalje, meni je Rally 1 mi je strašno. Znači, gledao sam VRC uživo to kad je bilo u Hrvatskoj, gledao sam VRC hrpu puta uživo, bio sam ko novinar posvuda, i u Švedskoj sam bio i svašta nešto. To je Jesi se uspio voziti u VRC-u kad? Ne. Još uvijek nisam. I jednu stvar koju sam rekao kad sam razgovarao, ja sam bio sa Catchpolom, ne? I svake godine se vidimo kad smo negdje u Engleskoj nešto, i svaki put ga pitam jednu te istu stvar, ne? I najviše mu to zavidim, jer on je vozio McRaeov L555 BAT Subaru, a i veli koliko misliš da je to fora, puta 10. Meni onako, daj.
Ej, spomenuo si Goodwood. Kako je vozit Goodwood? Jer mi isto, ja sam bio jedan put u 2016. Kako je podret rekord? Portu Goodwoodu. Sve sam hotel da ti ja prit. Ne, ali razdvojio bi to na dva dijela. Da, molim te, da. Jedno je vozit, drugo je rekord. Vozit, mi smo radili 3 godine. Prvo smo išli sa Concept One-om, onda smo išli 2 godine sa Neverom. I gle, tamo ima, ne znam, automobili su iz cijele ere, iz svega, buka, škripa, ono, ti sad stojiš u koloni automobila, mi smo u Supercar pedoku i u tom Supercar line-upu. Kad prođe auto koje ima 120 decibela, ti nakon njega ne možeš fascinirati ljude. Ako prođeš brzo ili ako prođeš čisto, to mora biti po boku. Ne? Da. I mi smo se vozili, ja sam tamo pokušavao sam pokazati najviše što možemo pokazati s tim autom, a da se ne dovedemo u nekakvu riskantnu situaciju. Da ne ideš u senu tamo. Ali dobro, ovo je prvi zavoj, dobro si ga. Cijela staza Da ne narediš Hyundai. Da. Cijela staza Da. Cijela staza je jako zeznuta, jer je, i to kad razgovaram, s kim god sam razgovarao od profesionalnih vozača, nitko ne voli stazu kao stazu, svi vole voziti na Goodwoodu zbog publike, ali nitko ne voli stazu. Ne, staza je, gleda... Da, staza ima, 6 ili 9 zavoja, nebitno. Uska je, ima taj nekakav svoj oblik, zbog odrona, odnosno zbog odlaska, odvodnje vode. Asfalt, ne? Da. I ti kad dolaziš na zavoj, asfaltno jaje, i sklisko je, i plus to još kad se postavlja sve skupa, tam se vozi kamioni. I četvrtak, petak, ta staza je klizalište, znači to je strašno za voziti. I ti kad dolaziš na zavoj, ulaziš recimo u desni zavoj, ti ako ideš putanjom vanjska, unutarnja, vanjska, izgorio si. Zato što ti kad ulaziš u zavoj, ti motaš volan, auto stoji pod negativnim, pod kontrakemberom, ne, pod kontranagibom. I onda u jednom trenutku ti kotači zahvate pozitivni one s druge strane, pa te povuče unutra, odjedanput nisi više, ne ciljaš apex, nek te povuklo unutra u travu. Ne? I opet na izlasku ista stvar. Ne? Plus toga što je grbavo, plus toga što su izlazne zone nikakve i plus toga što naravno u izlaznoj zoni je sjeno koje uopće nije mekano. I 11,5 milijuna ljudi to gleda svake godine. Jel baš ti želiš biti taj kojeg će svi pamtiti? Pa da, po dobrom. Ne? Da. Ali će te puno prije zapamtiti kao vozača Hyundai-a koji se uspio nekako izvući jer ljudi ne znaju njegovo ime. Ja znam, ali neću ga reći. Jednostavno je to situacija koja je jako nezahvalna, u kojoj se jako lako naći. Znaš, nije sad, ljudi uvijek misle, vozač je krivi jer je amater, jer nije pazio, jer ovo, bila je vozačka pogreška, ali je jako lako do te pogreške doći. I recimo, ne znam, višestruki rally cross prvak u Engleskoj je tamo su balio RS 200 onog Forda. Ne? Mm-hmm. Nije to uopće teško. Ne? Pogotovo kad dolaziš na Malcolm Corner koji ti imaš ravnicu na kojoj mi konkretno odlazimo s 250 na sat i ti trebaš kočiti daleko prije nego što misliš da bi trebao kočiti jer ti zavoj izgleda smiješno, a zapravo nije taj zavoj po 90 lijevo, nego ti imaš zavoj prije toga koji ide u desno i onda lijevo, ali ti je hupser i ne vidiš ga. I ti kad dolaziš tamo prvi put, jako ti je lako napraviti tu grešku. Moraš zapamtiti neke stvari, ja si svaki put prije nego što vozimo taj run, ponovim te neke stvari jer se jako lako opustiti. Ti tamo možeš taj run, ti razliku kao gledalac, razliku između minuta i 5 sekundi i 49 sekundi ne budeš vidio. Yeah. Razlika u autu je nebo i zemlja. Mm. Zato što na rekord runu, recimo kad smo išli na rekord run, to je bila situacija znači ovogodišnji Goodwood se nije desio u 30 godina takav. Znači oni su imali četvrtak i petak, ti imaš po 2 rana svaki dan. Znači to ti je 8 ranova treninga, ajmo reći. I 8. ran ideš na time shootout gdje radiš rekord. Mm-hmm. Sad računaš, imam 7 ranova treninga, super. Daš. Krene kiša, znači četvrtak, petak, u subotu otkažu skroz. Znači cijeli dan se otkaže jer je bila nevreme, poplave, vamo tamo. Nevera. Da. I dolazi nedjelja i do or die, ne idemo. Ne? I sad ti imaš jedan ran na kojem trebaš isprobat granice, di ćeš, šta ćeš, kak. Ja sam vozio tu stazu 2 godine za redom, ali sam vozio po boku.
Ja ne znam koliko će diće držati, di ne drži, di će me razbacati na kočenju, di me neće razbacati na kočenju. I idem na prvi run taj ujutro i rekao, ok, sad šta uspijem u njega uhvatiti, to je to, s tim idem dalje. Telemetrija nam krepa, odnosno VBox nam krepa u subotu i ne radi, jednostavno ga ne možemo probuditi. Telemetrija, odnosno VBox je nešto što ti daje video snimku i ispod toga podatke, kočnice, gasa, svega. I sad ti kao trkač možeš to pogledat i reći, aha, ok, tu sam imao ovoliko G sam vuko iz gume, moguće izvući više, znači mogu kočiti kasnije i zapamti si repere negdje gdje se ti možeš malo pomaknuti i možeš te neke stvari malo gurnuti. Krepa nam je VBox, nemamo podatke. Ja za prvi ran uzimam GoPro kameru, makar da imam sa GoPro kamere da imam snimku. Ja imam telemetriju u autu, ali ta telemetrija u autu nema video takav preklop. Ne? Da bi po sinku. Da bi to mogao posinkati, da bi mogao pogledati. Ne? I još dodatna stvar koja mi se desi, dolazim na start i na predstartu frajer koji me drži na startu, onaj startman, prekine laser. Ja dolazim u cilj i umjesto svog vremena ja imam tam nekakvu nebulozu 90 sekundi. Bruto. Znači, niti znam koliko sam brzo išao, niti imam telemetriju, dodatno uz to sve skupa, GoPro snimka, da vi ćete znati jer ste se koristili GoPro snimkama, čovjek koji je stavljao, naravno nisam htio ja to napraviti, nego sam dao profesionalcu, čovjek se nije sjetio da provjeri fokus kamere i da stavi kameru da fokusira, odnosno da uzme mjerenje ovoga svjetlosti izvana. Ne? Da. Ja sam imao jako lijepu unutrašnjost, ne? Ali izvana je sve spaljeno. Ne? Da. I iz te snimke ne mogu puno toga skužiti. Ne? I dolazimo na ran i ok, sad ajde ništa take kak je, idemo to napraviti koliko god mogu, idem izvući i u glavi si postavljaš ok, sam se nema razbiti, ali izvuci maksimum. Ne? I sad stojimo tamo u boksu i mentalno se ja nekak pripremam na to sve skupa i dolazi maršal i zapučka i idemo van. Ne? Ok, idemo van, znači imam još 10 minuta pripreme, sjednem u auto, kaci ga na glavu, Hans pospojim sve super 5 i sjedim u glavi i počinjem se koncentrirati na to. Ne? I stojimo u toj koloni i sad stojimo nekako to malo predugo traje. Ne? I ja spustim prozor i pitam suca kaj se dešava. Neko je izletio, ne? Dobro, koliko ćemo čekat, ne znam. Sad ti sjediš u autu, nakon 10 minuta izađeš van iz auta, pa ti se piša, pa odeš na WC, pa trčiš nazad jer misliš da će to sad krenuti. Ne, mi smo tamo sat vremena stali. Nakon sat vremena ti si spavati se, daj sam da me puste, da više idem, ne da ti se više niš. Ne? Zato ja ne volim voziti brdo, recimo. Yeah. I uglavnom, jednom trenutku tam sam stojimo i ja sad već zapričao sa inženjerima, mozak ti je otišao na totalno 10. stranu, više nisi toliko sfokusiran na to sve skupa, sad si već lagano i gladan, i žedan, i ovo i ono, i drži ne da, i maršal opet fučne i idemo na start. Ne? Očistili su stazu, super, ne? Dum, kaci ga opet sve nazad, sjednem u auto i budem ja se sad tu pripremio, još su mi rukavice sa strane, izlazimo van i umjesto da krenemo desno, tam di se svi okrećemo, one snimke da viš da rade dovnate, koji su by the way zabranjeni. Yeah. Znači, umjesto da nas puste tamo i da na tom povratu nazad zapalim gume, ugrijem kočnice, nešto, frajer mene na startu pusti odmah na start. I sad stojim, rekao, ja bi trebao ići na drugu stranu. Frajer, ne, gas na ovu stranu, više nema vremena, to je to, sad idemo, ne. I ništa, u glavi je ok, nema popravka, to je to, sad je stvarnost. Imam doslovce 10 metara za zagrijat gume, gdje ako ih prekurim, što bi trebao napraviti, neću stići stajati toliko da se ohladi gornji sloj gume, nego će biti pregrijan. Yeah. Znači moram ih malo zagrijati, ne previše. Kočnice ne mogu uopće zagrijati. Pa mi na prvi zavod dolazimo sa 180-200. I sad stojiš tam na startu i tako kak je. I u glavi si osvijestiš to da ok, malo su hladnije kočnice, malo su hladnije gume, neću to sad baš tak držat, uđi malo ranije, napravi neke stvari, čovjek makne zastavicu i pun gas. Ne? I na ulasku u cilj to se točno vidi na kameri. Ne? Meni je bilo u glavi da li taj cilj ide pun gas ili ne ide. I ja idem gore i na onom zadnjem recimo zavoj di vlaziš isto ko Bob Staza ti zadnji dio, desni zavoj i da sad dolazim na taj lijevi zavoj, meni u glavi ima gripa, gledaj, do sad je bilo i ja uđem u taj zavoj i skužim u trenutku kad sam zamotao volan, nema gripa. Ne? Pustim gas i u tom trenutku kak sam pustio gas, kak sam piknuo sam ga točno mrvicu na kočnicu, tu se auto zakrenuo i poklopio sam ponovo. Ne? Prošao sam pokraj onih bala sjena, ja sam mislio da ću ga upaliti 100% s retrovizorom, prošao sam na 2 mm. Ne? I prođem kroz cilj i u glavi to je to. Znači,
nije ostalo na stolu više niš da sam mogu iskoristiti. Bolje ne može. Bolje ne može. U tim uvjetima to je to. Ne? Evo, ušao sam u cilj, tresao sam se od adrenalina i bilo mi onak super, nisam znao, imam pojma uopće koliko smo vrijeme napravili. Ne? I uspjeli smo srušiti vrijeme za 1,5 sekundu. Ne? To je Lucid Air držao, Stig je postavio vrijeme. Kolega, to je bilo teže nego 412. Malo da. Ne, glavna stvar je bila, znaš, opet dolazimo do toga. Ne? Znaš, korporativno želiš za firmu postaviti rezultat, napraviti to kak treba, ne želiš se razbiti. A s druge strane u svojoj bulji si gledaj, idem sad tu 110%. Ne? Noro. Mim grede, jaz sem noro užival v tvojih storijih iz Goodwooda, live si se javljal. Jaz sem bil takrat za telefonom, požeral sem tvojo vsebino. Pa mim grede. Vice, da je novinar. Ne, vice, da je naš vsebinski brat. Mim grede, jaz bom tudi link v tvoj Instagram, da te ljudje tudi tako spoznajo, ker je res ful dobro vsebino delaš in to mi je všeč. Veš, kaj sem pa jaz užival danes? Povej. On hitreje vrne avto kot ti. Ej, noro. A lahko upišem situacijo? Upiš. Ne, nemoj. Ne, upiš. To niš. Mogoče zatvorenim, bili smo zatvorenim. Ja, v glavnem. Imam še eno vprašanje. Jaz bom bom rekel. No? Mojster tako vlada prostor pa Newton metre. Ne? Ja, saj to je to. Predstavljajte si, da si z avtom, pa v bistvu ni avto, ampak je bager. Ker se žlica zavrti. Kako zna on obrniti na nevero? Prej smo govorili malo o tem, kako so novinarji percipirali nevero pa to. Zadnjič si razložil, daj prosim še enkrat povej, tist slavni, zdaj že legendarni four-wheel drift, ki ga je Chris Harris naredil, za malo se nije dogodilo to. Jer je on napravio već svoju vožnju i tako. To je bila jedna od onih situacija, opet se desila jedna od onih situacija gdje Mate inzistirao, ja sam Mate, nemoj, daj, pusti, nemoj, nećemo riskirati. Ne, mora, ne. Ja sam zagovarao da radimo isključivo na tome, da radimo naglasak kak auto ima kontrolu, kak može ovo, kak može ono. Mate je htio da to bude flamboyant do panja. I kad smo razgovarali o tome da idemo gore, bilo je ok, ponešćemo jedan rezervni set guma. Ne? Onda je bilo dosta vremena sam ja zagovarao i svađao se da ponesemo 3 seta guma. Pametna odluka. Jer da se mi ne lažemo puno. Ko je Chris Harris? Ako izbušimo gumu, to je već smo si smanjili mogućnosti. I uglavnom došli smo tamo, napravili smo vožnju, on je bio oduševljen sa prvim dijelom jer je vozio po mokrom. Prvi dan, na što sam ja bio dosta onako u strahu jer sam rekao ok, nemamo ga pod okom, ajmo to tak reći. Ne mogu, ako čovjek ima neko pitanje ili nešto, ne mogu mu skočiti i obrazložiti nešto, nek doslovce smo ga pustili, evo ti pa probaj. I bio je oduševljen sa autom na cesti, bio je oduševljen s ovjesom, bio je oduševljen sa svim tim stvarima. Došli smo na stazu, na stazi je odradio sve što su trebali odraditi, drag race-ove, sve. Probaj drift mod, ne trebam, probaj, dobro, ok. Ne, sad probao on drift mod i vrati se nazad, evo to je to. Ne. Ja rekao, dobro, ali daj to kak treba napravi, jer znaš, bez obzira na kamere, ne morate snimat, probaj ti. Meni je bitno da čovjek dođe iz auta da kaže na kraju svoj nekakav sukus mišljenja, jer mi je bilo bitno šta on misli. Ne. I svima nama, ne meni samo. I uspijemo ga nagovoriti i sad relativno se podere ta zadnja guma, ne bi on to više tero dalje. Ne. Rekao, gledamo još jedan set guma, nije problem. Ne. Ma ne bi, u redu je. Ne. Pa daj probaj. Ne. Stavit ćemo taj set pa će ga tam potrat, pa nećete moći auto na prikolicu staviti, pa imamo mi još jedan set guma. Daj probaj. Ne. I ok, uspijemo mi njega nagovoriti i uspijemo ga nagovoriti da iskopča sve po Matinoj želji, da iskopča apsolutno sve, traction control, sve i da to proba. Ne. Znači, otvorena brutalna snaga. Sve. Bez traction kontrola, bez ESC-a, bez ičega. I onaj kadar je nastao one take. Znači, oni su posložili kamere, to im je trebalo jedno 15 minuta da poslože sve skupa, jer su jako svjesni da, imaju vrlo vjerojatno jednu šansu. I čovjek to napravi iz one take-a. Znači, što se tiče vozačkih osobina, tu ne da ne sumnjamo u čovjeka, nego Ali ono što je recimo dosta jako, ono što mi je bila novost, je koliko čovjek može razložiti auto i ja to volim reći glasove automobila, odnosno pojedinih stvari,
koliko to može obrazložiti i objasniti na nekakav način da to inženjer shvati. Ne? Svi mi možemo pričati bum, tras, ovo, prek nosa, ovako, onako, ali to inženjeru kad pričaš, on te gleda i vidiš da to frajer ne percipira, ne? Jer nije vozač. Ti moraš njemu to dati na nekakav, u nekakvim zonama koje on može poistovjetiti sa stvarima koje on radi. Mhm. I još jedan čovjek koji je bio toliko precizan i dobar je bio Tom Ford. Tom Ford je recimo na kameri, ovome se uopće ne kuži, ali taj čovjek, on se zna voziti. Zna pretjerat, ali se zna i voziti. Baš je dobar. Ludilo. A. Znači, Chris Harris je i printer za telemetriju. Je. Chris Harris je... moram priznati da smo imali i mi tremu jako veliku. Ne? Jer je Chris Harris jedan od onih ljudi šta na umu, to na drumu. Ne? I kod ovakvih situacija, ti njemu daješ auto i opet si svjestan da si ti u nekom svom svemiru. Tebi je to super, ne? Ali ne znaš šta će biti njemu i da će to njemu biti super. To je jedna od stvari, recimo, koja mislim da mi u mom poslu jako puno pomogla, jer sam vozio hrpetinu automobila do sada, kao autonovinar i sportskih automobila i svega nečega, onda znaš whereabouts, znaš gdje je taj prozor koji trebaš pogoditi. Ne? Mm-hmm. Ali i dalje to moraš biti svjestan da je to tvoje subjektivno mišljenje. Ne? Sad sve više i više radimo stvari sa objektivnim mjerenjima i sa svim ostalim, ali na kraju krajeva to mora pasti u mora pasti na vozača da se to vozaču svidi. Ima jako puno automobila koje danas stavimo na telemetriju, pokazali bi odlične brojke. No. Da li bi htio u garaži imati? Pa ne bi. Ne. Znači ima jako puno auta koji su napravljeni da budu sigurni, da budu brzi, da imaju dobre kočnice, da su jako sigurni na crash testovima, svemu ostalome, ali su dozlo boga dosadni. Nama je bilo najbitnije da dobijemo od Nevera da je auto old school analog feel. Znači da ti kad sjedneš u taj auto, bez obzira što to je hrpa jedinica i nula, da je taj auto analogni, da ima taj old school feeling kad se voziš, da ti osjetiš kad se auto nakipa, da osjetiš koliko imaš gripa na volanu, da osjetiš kad će taj grip pustit, da osjetiš kad će ti zadnji kraj pobjeći, kad će ti prednji kraj pobjeći i da je auto playful. Jako lako, naravno da je to kompleksan posao, ali lako je napraviti auto koji je stabilan i koji je jako safe, ne? Lej, ali dosadan. Jaz sem s tabo na redu z Nevero kot sovoznik trenutno 3 km. Da. Trebali smo napraviti podcast nakon što napravimo vožnju. Ampak nekaj, kar me pomerja v duši, ne? Da se vidi, da si ti učil Nevero asfalta brati. Ne bi ja to sam za sebe. Ima i za mene, ima mašinerija. Dobro, ljudi. Lažna skromnost. Nije lažna skromnost. Ti dečki stvarno znaju šta rade. Stvarno znaju šta rade. Dobro, ti si im filter, ti si im neko ko da podatke. Ja sam feedback da li ti podaci, odnosno da li su ti brojke, da li te ih 5, 7, 9 dobro ili loše. No? Šta je bilo najteže? Volan ili ovesi? Šta je bilo najteže nastaviti? Torque vectoring. Torque vectoring je bio dosta veliki izazov, da. Zato što teško je nekome objašnjavati šta ti želiš da taj auto hoće ako taj čovjek to ne kuži. Ja brojke ne znam. Koliko treba biti joa, koliko treba biti, ne znam, koliko brzo se treba lateralna sila razviti, koliko, te neke stvari mogu ti pokazati i reći ti da li dobro ili loše. Najbitnija stvar kod torque vectoringa je bila da bude prirodan i da bude da nije intruzivan, odnosno da ti daje feedback s kojim si ti komotan. Ti ako torque vectoring navrneš na najjače, i to smo probali, gdje ti torque vectoring daje maksimalne performanse gume, gdje ti automatski skače na te neke brojke, on je neprirodan. Teško ga je voziti. Mm-hmm. Ti ćeš s njim postići jako dobro vrijeme na stazi, ali će ti biti neprirodan. Biće ti ga teško voziti, ti ćeš se morati prilagoditi automobilu, što je po meni apsolutni no. Znači ti kad sjedneš u automobil, tebi auto mora skliknuti, mora sjesti s autom proraditi u prvih 500 metara. 5 km maksimalno. Ako se to ne desi, to je, čim ti počneš tu tražiti nekakav zajednički nazivnik. Znači mi smo vozili automobile, bila je jednom trenutku je situacija, bila Tomislav i ja smo vozili, Tomislav Šimunić je vodeći Vehicle Dynamics inženjer kod nas i vozili smo se, sjeli smo u 911 GT3. Sjednemo u auto i napravimo doslovce, ja ne znam, smo napravili kilometar. I nakon tih kilometara izlazimo kroz nekakav zavoj, izlazimo van na cestu i s autom ovako po boku i poravnamo se, ja ga pogledam, rekao, to je to, nemamo dalje više šta pričati.
tebi auto iskomunicira sve podatke u prvih 500 metara i ti kad se možeš toliko osloboditi, nema tu loši auto. Vozački, to je to. Tebi se može ne sviđati, ne znam kak klima radi, kako ovo, ali taj dio vozački je to. I taj dio je bilo dosta teško dobiti iz auta, jer nemaš jasne neke targete u glavi, nego to isprobavaš, gledaš šta, gdje, kak, zašto. Ne. Recimo, spomenuo si volan. Ne. Volan je nešto što ja zamjeram 99% auto proizvođača. Volan je potpuno zanemaren. Ne. Ja sam sad nedavno vozio jedan novi auto koji ima ADAS sustave. Ne. Posio bi sjeo bi s tim inženjerima i sa tim menadžmentom gdje bi mu objasnio. Ja vidim da je ta ekipa koja je radila to, može i zna, ali ne mogu to napraviti zato što su uvjeti, odnosno prioriteti su ADAS sustavi. I praćenje prometne trake. Ne. A onda dobiješ neki filter između ceste i ruka. Da. Mi kad smo radili tuning volana, ti imaš hrpetinu sustava, odnosno hrpetinu nekakvih pomoćnih sustava na volanu, sad sam malo tu tišao predaleko. Ali, ne, super, to je to. Hrpetinu nekakvih sustava na koje ti možeš programirati kad radiš programe EPS-a, znači kad programiraš volan, jer je električna letva. Ne? I ti možeš imati od povrata volana, znači da imaš umjetni povrat volana, da kad pustiš volan se vraća volan sam, od toga da imaš doslovce kontrolu bočnog vjetra. Ne znam, to znate, ne? Neki automobili to imaju. Da. I kad se voziš, dobiješ udarac bočnog vjetra, on će sam iskorigirati auto. Ne? Sve te sustave koje smo probali, ja sam rekao, ok, to je sve super i lijepo da to imaš, makni na stranu, idemo krenuti sa potpuno sirovim sustavom, znači potpuno bazna mapa volana i idemo s tim napraviti maksimum koji možemo napraviti. Tuning volana traje. To ko veli da to se može napraviti u 2 dana. Stoji. I neki to i rade u 2 dana. Ne? Ali nije poželjno. Jer ti moraš, kad napraviš tuning volana na stazi ili bilo gdje drugi, to moraš probati na cesti, na brdu, na nizbrdici, na skliskoj cesti, na kiši, sa zimskim gumama, s ovim, s onim i uvijek tražiš nekakav kompromis između toga svega. Mi smo napravili smo tuning volana na stazi i ja sam sam sebi dao high five. Ne? I onda dođem doma i taj isti tuning volana flešamo na auto koji je u Zagrebu, sjednem u taj auto, izađem van na cestu i rekao šta je ovo, nema veze s vezom. Zakaj? Zato što ti je referentne točke su ti puno uže. Ti kad se voziš po cesti, ti na stazi imaš prostora. Ne? Ti na stazi tražiš da ti opterećenje volana tek kad si na 0,5G. Ne? 0,5G na cesti, jer to se već u zavoju. Ne? To je već si u nekakvom manevru. Nemaš nikakav osjećaj. Ne? Imaš on center feeling, recimo imaš takozvani V na volanu koji radiš. U sredini volan mora biti full free, ali onog trena kad se auto počne loadat, ti bi trebao to osjetiti na volanu. Hrpa nekakvih proizvođača kojima je to doslovce flat line. Prej si omenil ekipo, ki ustvarja simulacije. Ne? Ta ekipa je zelo natančno razdelala, kako bo izgledala razbita nevera pri crash testih. In meni je bilo to fascinantno. Sta videla tiste posnetke primerjave dejanskega crash testa pa simulacij. Noro. Ampak hočem te vprašati, koliko je bilo pa dejansko težko pri srcu razbiti nevero? 9 never. Ja nisam bio tamo, ali teško, zato što su to bile, većinom su to bile funkcionalni automobili, neki od tih automobila su i vozili, VPR 14, ja se sjećam, sa Sjetom, ja sam s tim autom prošli jako puno toga, to onak, ti razviješ nekako povezanost, razviješ kako god razviješ sa tim i onda kad se to desi, nije pokinuo friend, ali nije ni daleko od toga. Ne? Fali ti te neke stvari, baš teško je to vidjeti, ali kad si spomenuo simulacije, to sve skupa, jedan od ključnih ljudi koji je radio na tim simulacijama je baš vaš zemljak Slovenac, koji je radio oni su, kad radiš simulacije crash testova, većina ih ti koristiš materijal koji je uniforman. Ne? I kad koristiš čelik ili kad koristiš drvo ili šta god već, to je više, drvo ne, ali čelik i ovakvi neki metali, oni su uglavnom isti. Ne? Ti kad koristiš karbon koji je napravljen od ne znam koliko pletiva u jednom sloju, mi imamo preko 2200 ne već pletiva. Kako bo reagiral, ne znaš kako će reagirati. Oni su, umjesto da to koriste kao jednu solidnu jedinicu, su simulirali pletiva unutra. Wow. I ta simulacija je suludo kompleksna, a s druge strane je polučila rezultate koji su vrhunski. Ne? Ja.
No, ampak če ste že mogli razbiti nevere, ste pa vsaj marketinško, se mi zdi, naredili dober projekt, ker je ogromno video na YouTubeu, pa člankov na to temo, pa prispevkov in je res tako, meni je fascinantno bilo gledati to. To je Matina bila velika želja, jer je on isto koji hrpa nas ko klinci. Jedna od stvari koje su nam bila najveća fora su bili cut autovi, ne znam se sjećate toga u magazima. Da. Gdje imaš cut out gdje vidiš unutra komponente, šta gdje kako. On je htio pokazati mlađim generacijama da taj sadržaj. Što ti to nemaš, kad veliki proizvođači to rade, nemaš to, nemaš te tehničke detalje. Ne. Mi smo stvarno puno toga otvorili i jako puno se toga vraća nazad. Znaš. Ekipa koja je došla kod nas raditi, došla baš iz toga jer je bila hrpa transparentnosti. Znaš, i naravno uz to sve skupa, s tim smo, ajmo reći, jednim dijelom, mada ne volimo o tome pričati, ali jednim dijelom pokazali nekakvoj regiji da, ne proizvodimo mi tamo maglu. Ljudi imaju dojam da je, ne znam, Rimac i dalje firma od 50-60 ljudi i da mi tam, ne znam, uzimamo novce od Europske unije, nemam pojma kaj, I zato ih zovemo da dođu u vizitu, kogod dođe u posjetu firmi i kogod uđe unutra i pogleda tvornicu, vilica do poda ode. Ne? To sam hotel prašati, kako kampus napreduje? Odlično. I sljedeće godine bi trebali početi popunjavati i urede i proizvodnju i sve ostalo. To je ludnica. Znači, sam kampus za sebe je projekt koji je na razini nevera, ako ne više. Zato što to treba baš uskladiti. Mislim, snimke sad imate tu na televiziji Dubrovnika. Ne? Bugatti i Rimac, da. Nama je hala u kojoj se selimo veličine Dubrovnika, stari grad Dubrovnik. Ne? Wow. What? Da. Bravo. No, a veš, pa prej si dal odlično istočnico. Jaz sem to že prej rekel, tudi ko smo se pogovarjali, ne za mikrofoni. Ne? A veš, jaz mislim, da v Rimcu, pri Krapoviču, pri Pipistrelu ste pokazali, ne, da ta regija naša, ne, da mi imamo to tehniško kulturo in da imamo tudi inženirje. Ne. Vedno je veljalo, da pri nas se da nekaj delati in smo dobavitelj, ampak nič konkretno ni pa videti. Ne. Ampak meni je glih, jaz zato tako prvoščen tudi uspeh Mate Rimcu, Igorju Krapoviču, Boskarolu, ker so dokazala, veš, da če se ti odločiš in nisi obremenjen z majhnostjo. Če imaš znanje, če imaš željo, ne. Lej, poglejmo Mateja, kako je začel. Ne, pa eno zgodbo sem še hotel povedati. Ko sem jaz z Matejem delal intervju v Ženevi, jaz sem prišel nenapovedan na Rimac štand. Sem se predstavil, sem povedal, da delam za Siol.net v Sloveniji in se upravičujem, da se nisem najavil. In je rekla PR-ovka, ok, bomo vprašali, so ga vprašali in so rekli, ne vemo, zdaj uro na pamet govorimo ob 11. In pol me kličejo malo pred 11, da ne more Mate Rimac, da bi dal nekoga drugega in sem rekel, žal, jaz sem zmenjen zjutraj za naslovnico, bi želel imeti Mate Rimca, razumem pa, da pač nima časa. 5 minut kasneje meni zvoni telefon, me pokliče Mate Rimac osebno. Prav je prišel do ene šuma komunikacije, ste še pripravljeni narediti in sva še narediti. In meni je v tistem hipu jasno ratalo, ko sva midva prvo vprašanje zaključila, da bo to resna firma. Prišel sem pa tja, je šel pa iz štanta od Rimca ven takratni predsednik uprave Porsche. Ja. In jaz vam res čestitam iz srca, da ste pač tudi ta ekipa, ki ste takrat dobili kockico, pa ki ste ti ustrašili tistega avta, da ste naredili tako firmo. Jaz mislim, da je to enkratno za celo regijo. To su bila lijepa vremena tada, zato što danas je to puno teže i kompleksnije, ne zato što je, Mate je ostao Mate i uvijek će biti takav. On je uvijek lik koji je full otvoren i ljudi se iznenade jer imaju nekakav dojam da je još jedan od one korporativne ekipe koji je teško dostupan. Je teško dostupan jer ne mora on imati vremena u danu za apsolutno sve. Ali hrpa ekipe, pogotovo kupaca ili posjetitelja kad dođu u firmu i kad vide da su ga vidjeli u firmi i da je s njima podijelio 5 ili 10 ili 15 minuta vremena, njima je to wow, ne? A on bi najrađe sa svim tim ljudima proveo vrijeme, ali raspored ide i pretrpan je, razvučen na 100 strana. Ne?
Jedan od najljepših dijelova je bilo u povijesti firme je bilo to kad bi doslovce uspio bi se odvojiti, ajmo reći, od tih svih sastanaka i onda bi se bavio inženjerskim dijelom, odnosno došao bi pa bi popričao sa ekipom ili nešto. On je inženjer, on je inovator u duši. Ne? I kad sjedne na sastanak i dan danas kad sjedne na sastanak, to je akupunktura, ovak igla i ti možeš doći sa projektom i imati neke stvari koje još nisu razriješene do kraja, ali kad gle fokus na neke stvari koje valjaju, fraja će te piknuti 100% u to. Nema, jednostavno ima takav mozak, inženjerski na takav način razmišlja, a opet s druge strane je otvoren i nema tih nekih granica u komunikaciji. No? To je nekad znalo biti smiješno, mi dolazimo na sastanak ili radimo demo za investitore ili za šta god, to kaj si ti rekao, dođe u pustarkama i pod rapanim trapericama. No? Ali nakon 5 minuta komunikacije ti je jasno zašto je to tak. No? Jedna od stvari koja njemu ide najviše na živce oblačenje u dijela. No? Ali to je takva je kultura u kojoj mora biti tak. No? Največja fascinacija, a gremo lahko na Nevero malo? Malo, zdaj še nismo bili, izvoli. Največja fascinacija Nevere je 26 km kablu, nešteto električnih impulzov, pa ta mehanski občutek, ki sem ga jaz začutil, ko sva šla midva ven iz rondoja. Kako narediti tako mehanski občutek pri avtu, ki nima ene špere, enega diferencialne zapore mehanske. Vse dela elektronika, pa deluje tako mehko, old school. Ti da guraš mehanički auto s ugašenim motorom, čubi vrlo vjerojatno slične stvari, zato što nema buke motora. Što je super, ali s druge strane je isto challenge zato što mi to dijelimo kod NVH-a, dijelimo na buku i zvuk. Buka je nešto, odnosno noise je nešto što ne želiš, sound je nešto što želiš. Jako teško je pogoditi te neke stvari da na kraju dobiješ ono što želiš van iz auta. A to je baš zvuk, to je baš zvuk pogona. Kad se voziš, recimo, ono što čuješ dolazi iz pogonskog sklopa, znači svaki motor ima svoju getribu, ajmo reći, odnosno nazvao bi to reduktor, ali nije tehnički. Ne? Onda imaš isto tako i protok struje koji čuješ, znači rad invertera nije potpuno skroz tih. Ne? I imaš ono što je nama najveća noćna mora, a to je da ti tijelo karbonsko, odnosno monokok u našem slučaju, djeluje kao gitarsko tijelo. Ti kada opališ u njega kamenom, on zvoni cijeli. I moraš imati izolaciju, a opet s druge strane, ako staviš previše izolacije, to ne valja. Mi smo radili jedan auto na kojem je bilo jako puno izolacije, baš previše izolacije, da vidimo šta će se desiti. Tako da kad uđeš u studio, u gluhu sobu, znaš, imaš onaj feeling u glavi čudan. Bio sterilan. Da, dislociran si u cijeloj toj priči. Znači ti moraš imati zvuk, moraš osjetiti šta se dešava s autom, da bi mogao procijeniti sve, da bi ti osjetila normalno funkcionirala, a opet s druge strane moraš profiltrirati da se ne čuje kad pređeš preko svake gluposti da čuješ u autu. Res je, pa prva stvar, kad sam se usedel v auto, lahko on potrdi, sem rekel, to ima zvok. Da. Dejansko ima zvok. Ali nema umjetnih zvuka. Ja, znači, umjetni zvuk je jedino avas za pješake. Ampak fascinacija je tudi, kako ste vi uspeli ta silni navor pa moč spraviti na kolesa, ne, v takem, kaj je danes zunaj mokro, brez ene mehanske zapore diferencijala. Kako dobro dela ta torque vectoring? To je sve do inženjerske ekipe. To sam ja rekao bio hrpu puta. Znači kad smo danas pričali, ti su u svom svemiru. Meni je normalno u mom svemiru, odnosno u mojem okruženju ljudi, da pričam i da funkcioniram sa ljudima koji su vrhunski stručnjaci u svom poslu i često to, neću reći zanemarujem, nego jednostavno ne doživljavam na takav nekakav način, dok ne dođem sa novinarima ili sa kupcima u nekakav doticaj, gdje onda shvatiš kad razgovaraš s njima šta smo mi napravili. Ne? I mislim da nam još uvijek nije jasno i mislim da nam neće biti jasno sljedećih 5 ili čak i više godina, zato što taj auto toliko napredan na tržištu usporedbi sa ostalim automobilima, da tek kad ih staviš head to head shvatiš zapravo o čem se radi.
Ono, taj auto je, ja volim reći, cheat mod. Ne? Voziš se mi smo se znali voziti po obilaznici i dođe ti netko sa Audijem RS6 ili ne znam, s nečim kao onak brzi auto cestovni. Ne? I sad čovjek je naporan jer mi sad ne radimo nekako mjerenje i on na svako malo je sa strane i nešto trzne naprijed pa nazad, hoće on sad da on vidi kako njegov auto ide. Ne? I u jednom trenutku, gledaj, to ti postane dosadno, ok, ajde idemo sad da vidimo, ne, i sad pustiš ga i odbrojiš mu 3, 2, 1, čovjek odbroji i stisne gas i čuješ ga da je krenuo i auto stvarno krene i u tom trenutku ti dodaješ gas i tu ste negdje, pogledaš ga i potrubiš ponovo i sad on pogleda na trenutak tebe, mahneš, stisneš gas do kraja i odeš. To je i sad držiš gas neko vrijeme, pustiš, pogledaš retrovizor, ta auto je volki. I opet imaš neko vrijeme dok on dođe. Ne? I sad na ringu ista stvar. Ne? Mi smo na ringu radili razvoj i dok smo radili razvoj, ja kontroliram, ne znam, gledali smo nešto šta se dešava sa torque vectoringom i vozim nekakav lagani krug. Isprobavam neke stvari, gledam nekakvu linearnost nešto i gledam frara iza sebe da dolazi sa BMW-om M2 i pustim ga napred. Čovjek prođe napred i ja nakon 3 zavak pusti čovjeka napred, sad mi tu popoje, vozi se polako. Ne? Onda shvatiš da se frajer ne vozi polako, on je na rubu, ali ti si na 20% gasa niti. Ne? Izmijeniti percepciju svega. Mi smo gledali recimo na početku i to je jedna od stvari, jedna zanimljiva filozofija koja je koje sam ja razbio glavu zajedno sa inženjerima. Šta napraviti? Da li napraviti auto koji će na gas reagirati uvijek 100% ili napraviti auto koji će na gas reagirati koliko treba sa nekakvom zadrškom. Šta je fora? MX-5. Ti kad voziš MX-5 ili bilo koji takav auto, ti ga cijediš ko naranđu. Cijeli MX je maksimum svega. Cijediš ko naranđu. Jer stojiš na gasu, ti se upireš, znači pedala je u podu i sad ti tu imaš osjećaj da si zvuku iz auta 100%. Moja telemetrija na nardu, kad smo se vozili, izgledala da to kad nekom staviš na stol i makniš brzinu, vozila baka. Yeah. Gas je 10, 15, 20%, onda otvoriš brzinu, 240, 250, suludo. No? I sad, ti kad voziš takav prvi tuning, kad ti je pedala potpuno linearna, ti imaš osjećaj da ti, da auto ne valja, ja tu stisnem gas pa se to nešto desi. Ne, ti svaki put preopteretiš auto sa snagom, gumu preopteretiš sa snagom. I onda trebaš naći nekakav balans u cijeloj toj priči da to opet ima nekakvog smisla. Ne? Kako je ta računalnik? Ja, povej malo razloži, koliko močni so možgani tega avta. Ne? Prej si nam si nas fasciniral s tem podatkom. Koliko je potrošnja procesorske snage na tom računalniku? Taj dio ne znam. Mi imamo Nvidia koja je, mislim da je to najjači trenutni automotive, ajmo reći, kompjuter. Ako se ne varam, podatak je 24 MacBooka. Ne, snaga. Samo za torque vectoring. Pa da. Ja. To je kompjuter koji koristimo između ostalog i za torque vectoring. Ali na njemu je i procesiranje i video materijala, odnosno i kamere i svega svačega. Samo što je stvar u tome da torque vectoring naš u usporedbi sa konvencionalnim torque vectoringom, odnosno onom što možeš voziti na autima koji ima diferencijale, su ovako različite stvari. Kad staviš launch control u Neveri, danas ne možemo to isprobati, jer je Nevera vani. Možemo? Dobro. Je li slično kad bi sletao sa broda avionom? Pa, to sam spomenuo. Jedanput sam na Floridi vozio čovjeka koji je bio ex-Navy pilot, odnosno slijeto i poljeto je na nosač zrakoplova i rekao je čovjek da mu je impresivnije ubrzanje bilo, ne po pitanju G sila, jer na G sila je naravno navikao, nego po pitanju toga što su mu doživljaj brzine bio kud i kamo veći, jer imaš više referentnih točaka. Ti kad podliječiš s avionom imaš horizont, to si dobro sam rekao, ne, a s druge strane kad si s autom, kad ubrzavaš, imaš druge aute, stabla, semafore, ljude, svašta, ne. I onda je, kad smo išli od semafora do semafora, kad god bi ubrzali s autom, je čovjek baš je bio blown away oko toga, ne. I sad, baš smo se dotakli te rasprave, rekao, ok, njemu neće to biti zanimljivo, jer i Peter isto kad je sjeo u auto, njemu isto bilo onak impozantno, zato kad je nije navikao da na cesti neka ide tak jako, ne. Mm-hmm. Naravno,
kaj se gremo voziti? Jaz bi se šel pelat. To je bilo pa lahko vprašanje. Ja namjerno odugovlačim, da dignem napetost. Osnovno vprašanje. Kaj je bil tvoj prvi avto? Zastava 750. Seveda. Sa glavom od 850. Seveda. Prljam. Je. A imamo še kaj? Jure, Ja. Ne, zihar imamo, ampak zdaj jaz daj. izkoristim priložnost spet, da nadaljevanje podcasta naredimo v novem kampusu, ne, da se povabimo. In ne, sem pa res hotel to reči, da izjemno spoštujemo to, da si se, jaz mislim, da kar osebno zavzel za to, da si danes tukaj, da si se pripeljal z nevero in izjemno cenimo in najlepša hvala ti za tole. No. Hvala vama. Res. Ker vem, da ni mala stvar, vem, koliko malo ljudi je vozil ta avto v celem svetu, vem, kako ga je težko dobiti za tako stvar, ker je predvidevan, da samo en namenjen temu in velika stvar je to za atmosferce, absolutno, in zato pa hvala. Res. Hvala vama i da ne zaboravimo, odnosno ne preskočimo i taj dio. Ne. Sam si rekao, ne, mi smo kolege, odnosno znamo se popriličan dugi niz godina i kao autonovinari. Meni je jako drago da možete raditi ovako nešto i da uživate i dalje u tome i da ste se priklonili tom nekakvom modernom načinu rada. Ne. Jer je autonovinarstvo, koliko god to zvuči čudno, je u prelaznom razdoblju od 2008. do danas. Ja. To je ono prelazno razdoblje, sve prešlo u digitaliju nekakvu, internet se pojavio, sad je to sve eksplodiralo, je sve otišlo na internet, ali problem autonovinarstva, je to ne znam koliko ljudi uopće kuže, je da vi morate od nečeg živjeti. Je to super posao, ali na kraju dana morate nekaj jest. Ne? I onda kak je počeo pad printa, kojeg ja vam reći živjelo 95% novinara, kako se to sve skupo prebacilo na internet, svi ljudi, uključujući i mene, smo navikli da na internetu je sve klik miša i da je džabe. Ne? A taj dio od tog džabe do tog, ajmo sad to platiti nekakav sadržaj jer to netko radi, to je Znanost. u nekom razvoju. Ne? Jako puno je zbog toga i medija propalo i jako kvalitetnih novinara, nažalost izašlo iz te branše, otišlo neke druge smjerove i ne znam zapravo kud to ide, teško je to zaključiti. Mene je iskreno, sad ću možda malo prekoračiti granicu neku i reći nešto što možda ne bi trebalo, ali mene iskreno malo i živciraju te varijante TikTokova i toga nečega, ne zato što zbog ljudi koji to rade, nego zato što je format instantan. Ti danas nemaš više ništa da ljudi mogu sjesti i iskonzumirati. Ja sam se na to navikao, meni je tak isto kad vidim neki video od pol sata, gledaj, stavit ću ga negdje tamo pa ću ga nekad jednom pogledati. No. Ali stvar u tome da smo svi počeli konzumirati stvari jako brzo, jako instantno, nema više, ljudi ne ulaze u dubinu nekakvog sadržaja i sve je počelo gubiti značaj. Znaš, imaš ljude koji su fotografi, vrhunski novinari, vrhunski filmaši, naprave jako puno truda u nešto, ulože, netko dođe i to je to. Yeah. Prije si imao televiziju, znaš, čekao si nešto, pa je došlo, pa na televiziji, pa to je to. Nema nekog programa, pa bom pogledao. Na kraju pogledaš film od nekakvih sat vremena koji je netko radio, nekakav prilog i to ima smisla. Danas je jako teško iskočiti iz tih okvira, a da ne radiš od sebe budalu, ne? Da ne radiš nekakve isforsane kadrove, da sad šhrpa ekipe nam je bila, mi smo imali susrete s takvim novinarima, s tom ekipom tih nekakvih social ekipe koja oni bi radili prilog, ali oni bi nekaj da to bude neki specijalno, ajmo ne znam skočiti s autom ili ajmo nemam pojma kaj, oni bi najrađe zapalili auto zato kad će to donesti milion pogleda. Yeah. Vidiš, zdaj jaz mislim, da si res postavil piko na i in temu podcastu in v končni fazi ne veri, ne? Ker vaš avto se ne bi nikoli zgodil, če ne bi šli deep v cilj. Ne? Pa, dobar point. Znači, Nevera je napravljena, mi to volimo reći, blank sheet of paper, znači kompletno iz nule. Vi ste autonovinari, koliko je proizvođača automobila u zadnjih, nećemo reći 10 godina, u zadnjih 20 godina proizvođača hyper automobila ili sportskih automobila se pojavilo, a koliko ih je opstalo? Da, ima mnogo toga. Imaš Pagani, imaš Koenigsegg, ajmo dalje, ne baš puno, ne? Stani.
Ali jako puno ih je došlo, ono, Mate voli to reći u jednom trenutku, ono, kogod ima u Kini 3 milijuna eura, mislim da može napraviti, započeti firmu sa super automobilima. To je jedno vrijeme bilo fakat, ono, a thing, ne, i Škvadra je stvarno pokušavala svašta. Da, to je bio instant novac. Da, i čast svima je na pokušaju i na kombinacijama, i neki su imali, ono, radikalne ideje, svi su pokušavali nešto, ne. Ali je stvar u tome da je to užasno kompleksna stvar. Ti avion ako proizvodiš, avion mora funkcionirati. Avion ne mora lijepo mirisati pilotu, avion ne mora imati ne znam kakve ergonomski oblikovane komande, i ti kad danas pogledaš Boeing, Airbus, oni pretaču 50 godina i više godina stare avione koje samo dorađuju. Ok, zbog homologacija i nemam pojma čega sve ne. Ali nije proboja. Da, ali ne rade ne znam kakve revolucionarne stvari. Ti u automobilima, ovo je kompletna revolucija, zato što smo uzeli 4 električna motora, zato nismo napravili hibrid, nismo imali takeover partove od ničega. Ne? Ferrari, Porsche, Lamborghini, Peugeot, Citroen, kogod, oni kad rade novi auto, oni uzmu postojeće dijelove sa police, zbuksaju to u nekakvu novu karoseriju ili šta god već, malo to dorade, plus van na tržište. Ne? Mi nismo to imali, mi smo krenuli iz apsolutne nule. Čak i vaš monokok je totalno drugčiji nego tako sve one monokoke što smo vidjeli do sada. Ne? Ti se možeš sa neverom 60 na sat zaleteti u zid. Ne bi preporučio, ali da. Bilo bi skupo, ali monokok bi ostao ceo. Bi samo prvi dio stavili dole i... Ali to je recimo, te stvari su jako vrijedne i izuzetno posebne. Ja to kužim sada kad radimo više po nekakvim standardima autoindustrijama, da kužim zašto neke stvari traju, koliko traju. To što smo mi razvili auto maltene 5 godina od ideje do proizvodnog primjerka je rekord, apsolutni rekord i ono apsolutno postignuće. Zato što 5 godina traje razvoj nekakvog podmodela bilo koje marke, ne, koje ima takeover partove. Ne. Mi smo ovo radili iz apsolutne nule, prolazili homologaciju koju nikad nismo prolazili zakone koji se pišu još uvijek, koji još uvijek nisu definirani potpuno. Ti imaš nekakve pravilnike za homologaciju koji su doslovce prerađeni pravilnici iz normalnih automobila, gdje smo mi disruptori bili, gdje smo pigali pravila i pitali dobro, ok, ali ovo ne mre za nas vrijediti jer mi, ti ćeš u Americi kad smo razgovarali o uvozu auta u Ameriku, oni imaju potrošnju još uvijek, no. Ti imaš certifikat na prozoru koji piše potrošnji na 100 km, nemam pojma, već miles per gallon, ne? Pa nema galona. Ne? Aha, vi ste električni, da, aha, dobro, onda moramo to iskalkulirati. A kalkulacije snage ili kalkulacije potrošnje energije, to opet ovisi od tržišta do tržišta. I naravno da ne govorimo o VLTP procesi i slične stvari koje, mjerenja gdje su toliko relativni pojmovi da električni automobili su i dalje novost na tržištu i dalje će proći dugi niz godina da se te neke stvari ustale. Ti imaš, mi pa normalne automobile razvijamo koliko 100 godina. Skoro 130. Ej, ne me narobe razumeti, jaz bi rad ta podcast končal. Ne zaradi tebe. Ne, sve pet. Ajmo se voziti. Pali kameru, zaboravio sam jednu stvar. Jednu stvar sam zaboravio, jel vam rade kamere? Rade. Da. Ja sam vam donio jedan poklon. Šta? Ne. Pa ti si sam i sa autom si došao, to je već poklon. Čekaj. Šta je ovo sad? Ovo je muški brlog i mislim da muški brlog zaslužuje jedan muški poklon. A ovo je muški poklon. Ovo je jedan muški poklon koji ćete znati da ćete vi cijeniti. Šta je to? Ovo je... Ne, stari. Znači, ovo je vilica ovjesa. I to ne bilo kakva vilica ovjesa, ovo je strgana vilica ovjesa. Zabavaš se, stari. Znači, ovo je vilica ovjesa koja je bila na neveri dok smo razvijali auto za ring i di sam ja na nardu skočio s autom i razvalio vilicu i to sam si ja doma. Pagre na stenu. Kako je lepo popraskana tam, lepo. Ajme, mene, mrgot, stari. I ovdje su ti šerafi koji su držali to vilicu. Stari. Stop. Pa lepo potpisao se Igor. Nardo Jump. Da. 12.5.2023. Mrgot, stari. Ne se priča iza tog jumpa je malo duža. Ja svijem da bo tu čudno zbijelo, ampak... Muška ljubav. Hvala ti. Bravo. Noro, ej. Zakucao si u podcast. Zakucao si, stari. Damn.
Ajde, Hvala, stari. Hvala svima. Ubio si nas ovdje sam.